Radio Bulando Vata Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura Sema mai ngai waseayani. Nimbula ni mata vinaka mai se vinga na vunua ni sema tiko mai kina na ikabi vinaka ni wakarambuka ndendai ni ka vitu ni singa ni vula chulai to toka tuna nraki wekito en tomba lebungo San Francisco waka nuni vinaka tiko yani se vinga na vunua ni sema tiko mai kina na ikabi ni koa mataka ni koa singa levu ni koa sembongi levu ni koa veke mdo mai Ingilandi au ni taka ni ndo mbula vinaka tiko tosa vinaka tiko na kiana ngaravi tiko na veitavi so waka mbimbi tiko veke mdo nando yan rambongi tiko ndo sema tiko
mai ke na nonde wasi ni ngona vata e na via kavi. Ke reitu ngā ke singe matai ni ngono ni seama mai kina ni ge wasi atoka ngai ani na nonda vata vata. Do toka na like, do na share, ka wakatel ngā kina na nito YouTube channel. Ke wakai raunio ni ngai subscribe kina YouTube channel ndau makasara. Lewu na porokaramu ndo rongodi tiko ani na nonde wasi ni ngona vata e na via kavi. And the Lucky Beauty ko and radio Mbulando vata YouTube channel me roni rawa na nomuni nge bia wakarongo ave tu na vi porokaramu na vi tala noai so and do mai lewe tiko ni nanda porokaramu and via kavi ko sura tiki mnimo ni seama tika mai na kavi ni kua nanda iwasi ni ngono vatongo ngele ke dawa tiko na vito na kaloko sivi toka na vai na tini na miniti ndo rongo di tiko kina na nanda iwasi ni ngona karato vito ko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force ka wakatel nga kina na watina lima ndo tiko na nitovi tala noa ke rato nei lawa mai Seattle. Ndo nei lawa mai Seattle e na buku ni porokaramu e sa laki tau iau ki tiko sa didi vina kasara tiko e ana i tukutuko e adhara tiko mai. Ka usureti ki amuni nge nana ma ki tiko mai kina. Wakatela kina na nonda porokaramu ndo rungo di tiko na via kabini wakarombuka wakai lavo e na wakarombuka. E ani go ti toka na ono na vika so ka na mai lewena tiko e ani na nonda porokaramu e na kavini kua ke na veisere so e na wakatangitaki tiko e ani me na ilutu e tiko ni tawidhavangao ni vengaravi tiko kina wakambule tiko e ani viki mdo mai nonda e na vuko ni wakawakarau tiko na singa ni kua singa vako naki singa ni wakadhiangu tali tiko ngā wakanuni vinaka tiko e ani ni sa wakawakarau tiko mbek ngorna laki makete laki vako naki tiko mai na singa ni mataka so mbeka na sasal ni waitui lei vangarai mbeka viki mdo si sta vase madha setareki ndombula vinaka talangana sema tiko mai Pennsylvania and kavini kua ia me wakanga na kene wakaronda wakavini vinaka tiko ke verito na wakalesi mai ni lololo TV and anonrito lomasoli ka rao ni ndando mai rongo da talitunga kena na rongo and radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata tiko mai no munito kaningo unovu ninda kua ni mbula vinaka da sana rongo da saramandianiongo na rongo. Ni sambulu vinaka na turanga na marama dhurgu kilingone lewa kapaka kina veke mni rongone sai kongo na nondi rongo en mbong ni kua Arkeas metiki ni tutu wagai labo ni matentu kadi na tangi production ni kiburubura anruka na under 20 hana matai ni gito mai lenga ndona turanga baki wasang bulu en ndona bogadalka en nonda ngauni sala ndrai botaka mai na turanga mai lo toko ngo en ndona lori baka usa paini en nguna sagani le wara wakina na didi ni lori ni siru tomai en ndona mbamba e koromboya mai vot kola rauta en tolu na koloko en singale buena noa ngai ngirita no visa indona bagalisi bolia kai kia ningai reida no lori ni sa ndabo tu e mbambana kai naki ni sa bekatu na turanga ngo na tolo ni paini ka sa senga ni ndretitani iramai en buku ni bunu ndendre sa laki ndabo kotugina no lori era sa sanga tiko no visa en mbongi to doko ka tomani tale na mataga ni kua na sa sanga me vanga lalta ki mai na ngona sato manitiko na beivanga ngai era la kisuko vira tukandavu le school na non ministani vuli aseri randronro mera la kisulia na kani beibuke mai beira na ndondo linga mai na nonra vokodokotaki ngoni vuli ka kama na nonra mbure eno na vosotiko kibe ira na songo batani e bagalreta na minister na kena sa solikede na matentu na veito koni me buke na kornubuli na ngono mbole e stabiti gongo be baganda itake na minister kibe kandan leni bunua ni kena taraida ketale ko RKS kaina nonra ambula ramba e kornubuli en liu tomanda en tutu bagai labo ni matentu esana bagaru kalibaki en bagaru bokongo
Na veitambana ni business na taunda ku ni matentu se na private sector sa vakanunui ni na kena vakarorotaki ni tauia utaki ni business na dhuru taletunga na tutu vakalavo ni matentu sa na vakarokadi vakiongo la beta da kemongo na vunile wa vakadengu ni matambose ni vein business kena tauke ni business na nonda bunua na Fiji Commerce and Employees Federation o Kameli Mbatiwati ni tarongi sedava na nana maki ni private sector. Korea Mbatiwati ni sandundonu talinga me na veitalo no taki na veito soaki ni tamata dakadaka. Sana kadibagitiko na itutubo bagilabo ni matintu na tini na koloko na mataka ni bagarombo Kongo. Sangani wakandina taka na company lewu na Carpenters Fiji Private Limited na vimbi taki ni visukutu na nonra passport na kena tamatakadaka era ngole mai valangi kakaya ni ongo ndo na vimbi taki lielia edhala ka sangani ndina kana kambani ni sivia na ndono ndolu na nrau na kena tamatakadaka mbaukina koira na ngole mai valangi ia sanga bukandua ni ndono ngona me taura kina na kambani na nonra passport kani tunga ki ve yire andua ni vengo na kede kana sanga bondua ni roto na vaga doro ya na ndua ngona sa vakante uda tiko na ministry na ve kaungo totoka ka rausara vaga binaka na non roto vaga susua na tangi movement production na ve tokoni lotu katolika en kena vakatete na tukutuku bimbi ni revu ni nraki visau ka sa na ramatataka matana takatiko tulu na nrau ni leo ni matasere levu na matameke na italo noa na nonda tangida na leo ni veianu anu lalaya na wasivika na maroroi kena tangomaki ni nonda veianu anu kei na nonda wasawasa ni kena ikautiko na Our Home is on Fire Act Now ngo ndua na wakana nanu ka tegubutaga na turang Archbishop Peter Lloyd Chong na veitoko ni Katritas Fiji na tatandra me yado na nonda be matentuya ni anu me visau menda yanu anu mbula kandei na nonda mbula bagailavo lisambula binagatalmai kinagito sangan ni Sukemuri na nonda timi ni under 20 ni rakawi non roto sa sanga dinanga ni roto nga may ruka o Australia na kay wasang hulga ono kay tulusang hulga bitu sota ni World Rugby Under 20 Championship kabaga duritiko may South Africa matakan kuwa nona boss tiko ni otin ng gito kaya na nonda kapitani o Motikai Murray ni roto na waga binakataka na non roto malmalum ka roto na lesu koko talemai roto sa na dan besar tonga era ni bosota era dan besar tonga nan dausar sara na ndam bitoko bagada koko ani ngito kani sa liutu mai no on the team ni under 20 era to ngai mai liusarnga na junior wallabies ni sa volle sa rotunga ni mai dava ngito rausa na sototiko na non the team ke Englandi bagaromboka mai chambe ni Italia ni Super Rugby na timi Nganga ni Crusaders ngo na non to vonruka na Chiefs na Mbongi na final level na FMG Stadium kai roso ulkalima ke roso bulu merto mai la vetkina voga vitu na mbaki veteravi na mbilo level ni Super Rugby san dua na vede taladi vedere ki wana non to coach Scott Robertson non sana ngole melaki coach ni All Blacks. Sanding taki o matelita ni wasotan buon Romo mendove iroto una vana liuliu vo ni matambose ni Onok Athlete Commission. Sa iroto ngo na voni leo ni liuliu vo matambose o Ken Wallace mai na matambose ni Australia Athletes Commission o Kaino Thompson Fuatanga mai na matambose ni Samoa Athlete Commission ke Kyla Whitelock mai New Zealand.
Malakai ngudha ko ia na i rongo, mai na i lololo. Mai rongo di tiko ani na radio Bulandu Vata e na kawi vinaka ni wakarombuka i dendai ka vitu ni singa ni vula Julai sa sivitongo na tolu e na tini ka vitu na miniti vinaka wakalevu na sema tiko mai ke senge matai ni ngona ni ngai sema mai kina kere tunga ni ngai wasia tok ngai ani na nanda vata vatongo na radio Bulandu Vata au sureti ke muni sema tiko mai le usar tiko na vitala noa na mai lewena tiko na nanda wasi ni ngona vata e na kawi ni kua wati tiko na do rongo di tiko kina na programo mai na Regional Pacific Islander Task Force do mai rongo di na bikai so e ratungan dreva me mai kadi waki tiko ani menda ke la tiko na toke na kaibiti kanda sa mai waki tiko ana bonua lebongo Amerika o tiani o tina lima ke tona mai vital no tiko ani kina ke ratona dona songo sen don baka na na buku ni programo ertola ki toia butaka tiko mai Seattle tuku ni ngani sa lebu sar tiko na toke ersa duru karawaki tabi tiko na programo karsawa ke la tiko na kena yanga ia na kena wakamatela lai o au sureti ke muni ningai sema tinga mai kina o tina ono dana rongo de tiko na nonda programo e na do rongo de tiko na bi wakarombuka wakatoka i tiko na wakailabo e na wakarombuka e na mai benga ravi tiko ani kina Mr. Brad Hamada na mai benga ravi tiko ani e na bea kavi ni wakarombuka au wakambula tiko mande ani wike mndo na sema tiko mai na kavi ni kua wakanui ni vinaka ni oni mbula vinaka tiko bula vinaka una na vara kai o ni taka ni oni bula vinaka tiko maramatau vivita Korelangi do bula vinaka na sema tiko mai San Jose wakatanga kina ve vuki raf bula vinaka sistala ni eta taki vekata wakanui ni vinaka tiko ani ve kemundo mai Sacramento wakatanga kina ve Wainingolo veretaiado ni bula vinaka Mike wakanui ni vinaka tiko ani ve kemundo mai San Rafael wakatanga kina ve Mare da Lalanga Vesi wakanui ni vinaka tiko ani ve kemundo mai Australia wakavinu vinaka tiko ve Mareda na nona wakaitavi tiko mai na nona VCCV ka sa mai kalunga te tiko kina and Madao Sawoti dua tiko na nona ilabo ka wakatelinga kina na Singaleti ni Radio Bulandu Vata vinaka wakalebu Mareda bula vinaka Marama Night di Ngali Vutu wakanui ni vinaka tiko ani se venga na vanoa ni sema tiko mai kina na kavini kua wakambula tali tungani ve Tox Mbali Nambuli ni bula vinaka do bula vinaka na sema sara tiko mai ovalau au ni taka ni totoka tunan raki mai veke mundo mai na atula mai wakatanga kina ve netani manu hapai bula vinaka netani bula vinaka akesa tamai mbeka wakanui ni vinaka tiko ani veke muni senga talanga ni ngole dhavi tiko kina na turanga na Attorney General si Romi Turanga ni bula vinaka na sema tiko mai na kavini kua wakanui ni vinaka tiko ani veke mundo mai na nonda vanua lamani wakatanga kina ve Fili ngande kila kemba bula vinaka Fili bula vinaka sista vasemada setereki ke kemdo ke desara na sema tiko mai na Mid Road mai na Mbua wakatalanga kina ve kemdo ke desara na sema tiko mai Pennsylvania na Fiji Kava ratu Sikeli Tambakaudhoro wakanui ni vinaka tiko ani ve kemni na Singalevu ni kua kauna viva kambula talitunga ni kina ve Eloni Navara ni bula vinaka mai Naseani senga talanga ni ngule dhavi tiki na Sunia Oli ke Debbie Mason bula vinaka mai Malevani vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua ka senga talanga ni ngule dhavi tiki na Nunia Ranama vinaka wakalevu na sema tiko mai Nunia wakambula tiko se venga na vono ni ngaravi tavi tiko kina venga na vono ni vili ni tiko kina na Singalevu vinaka ni kua gome na nomu ni talitunga Radio Bulandu Vata San Francisco peko tikanda vata tiko mai
Katarina Ombulo, Katarina Lu, Siwalena Isuru Olia. Karena fitodi
Wakailavo en Wakarobuka, Radio Bulan Dovata San Francisco, Mekoti Kenda Watamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Ya bakai long binaka sana kedua, ya sana tiga binaka telengana kena isau. If you are thinking death, you will attract death. Na rao nga ni tos na chana kemu isau, ne bakala i bakatangan dengan ni nomutumbu. Rangoda na imbalan-balan di vaka sa manggo ke na bunga tele na nonda programa waro taki. En ono na kaloka na via kami ni waro muka vi kemado ya Amerika. Dona kaloka na singile ni waro wai vi kemado mai viti. Wakailavo en waro muka. Rangodi kina na nonro i vaka sala na kenanda en vika wakailavo. Radio Bulan Dovata San Francisco. Mekoti Kenda Watamai. Nada mo sarama da may huli kinin doon ng life insurance policy may by Lincoln Heritage. Silang ayaw sa nagkakil nito ta nagkatil kabito ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Nagkabi nga ya kinamagal siya nga ya sala ko man check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarangamay. So nagkali wara ka tala tunda wara ka. Kuwertongko. Kau sahalo wag bengo kamu binaktak. Nakambani binakang gua na heritage link. Ni. Namono binaka saranga. Saya katarin to nakaya. Pakatar tutu na kena. Baka na kena pepo wag dito ta. Kami somi. Nakilaw kena timir na vavaka. Iseng tubi kena ilabul liwaya. Minta samu kina kisi. Naman ni marong kina ngona. Mojuri. Paling bula. Kaki vaya kabut. Pakakondo na insuang. Kaya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodo nga. So mo na-claim na lo manirusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwan ang bagi o tinapulsing gaya na lenga, di ko na beba si oray. Dawi mati sa siyang. Raw-raw sar na bakalew po mo na telefoni. Text mo ay kinabas sa iba, walu-walu bandu at tolu-tolu walu lima, e na kena itutu ko matalalay. Andre ba na ba ibuke, e na kena sami na namulibo-libo sa neges, kita uran ibuke iko. Girita may na empower e na ono rua ono saiba, saiban dua, liwa ono. Radio Bulan Dovata Mekoti Kenda Watamai. May San Francisco ki Burubura. Sema maing gay wasayani.
sewanga ena captain ku sota bekilai velomani bolinga bewalila sakina marau batanga borosi hula serau mai nai dambe dambe ni singa nai saya di losalini mata kami damai nai atulau utongu ko asa tongai o tindina tu ilangi sekimbulu era seretakatu Sawana barata isi veandi lonongu mata kamida masuti konga una momba ule sumai asana warakanga no munilewa Totoka nei tala noa ke Andy Losalini o ame wakarito mai sera takatiko ani weekenda nei laulau na Black Rose koto mai kina nangona ni sa mai votonga rusanga vulka 5 miniti me vana ka loko o tina warongo di tukina non dei wasini ngauna wakarota ki tiko mai na Regional Pacific Islander Task Force wiki manina sa tiko politiko ngo e Amerika wakambimbi tiko weekenda to California au kilani sombeka sandu rongo de tuna Silicon Valley na dava sarmanda na Silicon Valley ya na vonoa ki to tiko ni kinongo ki to mai katikade wa ki tiko ni kinongo na Radio Mbulando vata na Silicon Valley na vonongo e tiko bu kede ani kina e roniu kaya tiko bu kede saranga ni kina na social network sen lewu sarna kame wakana internet tiko bu tiko ani na vonongo e California, San Francisco, Bay Area, Silicon Valley ambe ka ni sandorongo de tu ka tiko bo leka tali tunga ke na wali bola liu ni Facebook wakatelinga kina na YouTube, na Google, Yahoo, wakamanga kina na Apple. Na vi kambani lilibongo kar wakana na nondra tostos na vi kambani lilibongo e dusi maka kedi tu se wakame nonda kamba situ na tostos and tosto kina na ngonongo wakambimbi tiko na technology na nindarede tiko na technology sen na ukilani sombe ka vikim ni sanandorongo da tu na AI na davsarmanda na AI artificial intelligence na vi kawaya ngona vanua mai toia vutiko ni kina na ve tambana ke de sarvaya sen ve mbisi ni sibawaya ya na no baka rongo da toka na news na ngo baka mureti ko na bongi ngai tuko ritiko kina ni ngo Mark Zuckerberg ke baka ni na kilati ko Mark Zuckerberg ngo ando na turanga ka toia vutaka ko na Facebook Facebook ngo na ngona saramanda ngo na Facebook ke baka me the biggest social media platform kando baka binaka kina ni rawa ninda mai verunga din domo tiko kina da mai vera tiko kina na nonda vata vatongo na Facebook radio sa rautelnga ni mai da verunga din domo tiko na Facebook na nona vata na Facebook na turanga ngo Mark Zuckerberg mai toia butaka na platform ngo se na social media network ngo tia sange la tiko na viembaki lewu na kai sange bakame me ndondolinga tiko ni kino Mark Zuckerberg na nona sanga tiko me komuna tale mo ko sen dreta mai na vi business tale so sen vi social media na kambani ni social media tale so sen na bata meranga me umani ke tiko na Facebook sa dana tiko kina na Meta ke bakao ni na reda tiko sa senga ni da oti me lako da ke mai se sona kaken da wakaidora da bakanga taka kina na Facebook and na reda tiko ni Meta wakambimbi ke bakao samba
bakanga taka back na Facebook as a business platform mo voli taka kina na nomu I voli se na vekava ya se na nomu vingaravi da back nga vingaravi tiko kina o rauni na market taka talenga na Facebook ya na reide tiko ni ndo vola tiko mai na Meta kona Meta ya vaka me nona business level se na parent company o tia sange me vakarurungi ki keve tiko kina na vi vata lalai so ni social media ya au ke la ni sana rongo ada talitunga go na Twitter do na social media network ya na Twitter e bien dui vakali live dui mai na Facebook e rani vango na bitikina na itamba na videos na kava ya menta sarava tu na vital no tukina yo na Twitter era la ko nga ya ni rangai volanga na vika era na nonra na numa so beka na ka vi volatu ya na Twitter na dangai ke da vaka murieti ko na vida na vula sawa tia samui volia na Twitter o Elon Musk o tia sanga me daka tiko dona kena vitala no levu a mai rongo tiko kina na turanga go Elon Musk levu sare undolu na mata daka e romenga ravitu na Twitter e mai vaka dengu iro Elon Musk na kango viwa se tiko go o Mark Zuckerberg e ngono go sa mai tau e puta katale ko endona no na kambani ka vaka tokai tiko ndo tal na vata vo ka vaka tokai tiko na Thread. Na Thread sanga itu tiko ni toto bata saranga ke na Twitter na Thread na Thread e wakaya kobu tike vitunga na Meta ndo tale na tambana o ya kamai to ya butaka Mark Zuckerberg na kau ko tada kitu meki na goena loma ni ndua ngana singa vaka samataka ngona na kokoa ni social media ndua ngana singa tolu sanga bulu na milioni na leoni vanua dolava na nondra account and Thread koya na kena wakita mera kena roniu kai ndon menda na kilati ko menda na tosa vata tiko kena ngona sombe kana tiko non rovaka sama ya dava na kena yang viki to senga yang tiko pelete din tos tiko na visinga o sana rede tiko na vika ke den da vaka dore tiko na non dambula bo ya do mandanga kino ira na tu mai na koro ira na tu mai na delani volombe ke so roniu kaya niko na rivango everyone is on their phone era sa vaka talivoni ke tu sa rautu kino na vitala no na messenger call sa senga ninda loma lenga taka na label phone card menda rauni na vengi rititiko senga ninda loma lenga taka na bil ni taliboni be batu ya na kena sawa kararota kitu na vitartara baleta ngona nga na vika era roni kaira mbulia mai sera vaka burea mai o ira kara vaka I Mark Zuckerberg ngo vakatanga kino Elon Musk yo yana bono enda sato so tiko kina na ngono ngo o vaka sama taksare na vida na singa sawa tia bola mai endua kena radio bulan do bata Rusila Tangasi ni bulan nak Rusila ke bakau ni bakarongo tiko mai na kavini kua sange wase tiko moko endo na kango na cyberbullying ke bakavi ke mnio ni na numa tiko ni senga ni dona betena ni menda mai vital nota ke tiko na kavango eno na vata go endo dona kando don menda kila tiko ni sa tiko ngana no mutaliboni sa lebu na karo ni kuna bakanga takino mutaliboni o vaka taka ena no mutaliboni keni mbal sa rau telengana no buta kodi se na no na rombia ka new car no kuita kitu se rawai en non raivandi datu ira na dombutako karasa tungo en be se burubura taliso ge wase tiko mai Rusila ni sa lebu saranga era rawai tiko en buku ni na cyberbullying en doya ge do tale kona scammers o ira kar rawai labo tiko sa kamera sali ta kapatal tunga me nonra business tal tunga ni rawai labo na nonra boli tiko ani se sona kaira lausta ka tiko mbeke ani en na bata wango baka na Facebook sen en dua ko kelani lewer ndo baka nga taka baka lewer ndo mbuta ko na WhatsApp ni lewer bolo ani ko etuko ni ani na baka mbule ani baka sarangan rusa veki laitu so era baka nga taka na nonra account o ira saranga ka da sabi ki laitu na numan de da sa sema tu na Facebook se na WhatsApp yo erangai baka nga tako ya rangai be tartara ni kina o na numo iko ni ro se kila na numo ro be kila ngao ya se ngani o kila tiko iko ke baka o se ngani andre vitiko rau sar na numo na rawai na non revandi da o ira na ndo butaka tingo meleta ni na bolo ani baka sarangan ro sabi ki laitu baka teman-teman dona sende se na tiko buya
yani nandua ni tala noa na vikavau ya. Yana kai bimbi kina mendan ki la tiko na kena sa toso tiko na ngauna kena toso wate tiko na vikavau ngoa na technology, artificial intelligence, na social media platforms, na wata kanda sema tukina na vesa I wura and donu menda na ki la tiko na dawa ya adu tiko yana vuna ko mai wase tiko ni kina na kavini kua kau nui taka ni rao ni na soli waka sama tiko pukia talitunga na nonda andre and ravi tiko and na visinga and na vika and sa wakambibi tiko na wata and sa vi tartara tiko kina sa rao na vi tartara kini bali talanga ya sa na rao talitunga na nonda vi tartara yani o irnando butako au ndo tuko ni tiko kebaka endua sa vola yani messenger backa sena WhatsApp wakambula yani na numasartunga iko ni o koe ngā kan rou sa wiki lei tiko ya ke waka iko na rinanga na nona vola yani na vikai vola yani ke waka singe na lomamu ya ndona ngonu vinaka ya mo na taronga kina ndona taro ka o kilani o kemon rou ngan rou wiki lei takan rua kila vata ndona ka senga talindua na vurango kilana ka iko tarinko yani oronika ndon beka na kan rua wiki lei taka vata na ngonu rou tumbu dake vata me kina se do daka vata kina mai viti se davanga ndona ka va very personal na taro mo na taronga ya na ngoni sala raunio na kilakina o Kongo o koendina se ndo tani tali sa vaka nga takatiko mai na nona account ndo talanga na kamenda na ya ndra vitiko kina ni sa tiko na Google tiko na Google Translator ken balimbali ndina ni na vosa tiko mai vakaviti ya rauni ndona ke Afrika ndo mbeka na kiva langi Rusia Germany who knows rauni na toro koena na munrovi tala noa se na nomuni taro nga imbito koena Google Translator sana ngai wakandeo takabua na Google Translator na ngai vola mo koe wakawiti o na numa saratinga iko ni o koe ngā kan rovi tala no tiko ya ya songa na ka menda na yandre ravi tiko kina na ngona nda sa bula tiko kina ngo tosa wata tiko kina ngona se vadava o tongo tini ka 5 miniti me wana ka loko wakambula tiko ane vikim dona sema tiko mai na kavini kua mbula vinaka tuko ai Benji au ni taka ni mbula vinaka tiko sandende wakatelinga kina vi sistava siti retova ki rose waraki ke niti nga ne roma tau ngona dava mbeka to sana rauni mai sota kina wakambula tale tingani vi Eli na kaudhiri mbula vinaka Eli mbula vinaka Philomena rabui wai nimbula nau wakanuni vinaka tikani vi kimndo wakatanga kina vi neila tileta na wanga liva mbula vinaka maramanai ta palu dava wakanuni vinaka tikani ana kavini kua ilisoni na vila wakambula tiko vi kimndo na Lembadia family mai nukutumbu mai rewa au nitaka ni toka tu nan raki vikim do mai na tembara na kavini kua singeli mbeka ni kua wakati la kina vi Rosi ni nambo ni mbula vinaka Rosi mbula vinaka Eloni na vara volata ka mai o Eloni ni kua sama italadi tiko kina na luwe ke mami mai Amerika na ilawa ni dona Cornivuli na Putney Students Travel and anondra mai dhaka project voli and aloma ni madha andua mangu se tiko na neto kore na buku ni farewell ceremony na kavini kua vinaka wakalevu no veo se tiko mai Eloni wakanuni vinaka tiko yani na buku ni betalatala wakaidhuri tiko ngori wakambula talitunga vi na wanga Aggie Joy ni mbula vinaka tamai Mala JL wakanuni vinaka tiko yani vikimdo mai LA sega talani ngule da vitikina Wila Choka Veti ni mbula vinaka Vikem do keda na sema tiko mai na seani wakatal nga kina ve Steve Murphy mbula vinaka Steve wakanuni vinaka tiko yani sega ni lakui Seattle wakatal nga kina ve Luciana nga ni lau rongo vinaka ni mbula vinaka mai na Lambasa Operating Theatre ke Watson Francis Soloto ke Chovili longa ni modhen dombula vinaka wakalevu na sema tiko mai Santa Cruz Istanbul vinaka vikem do mai England wakanuni vinaka tiko yani vikem do na Midlands Kingsland Nitaka ni mbula vinaka tiko wakatala kina ve Jose Rombana Kandavu mai Honolulu Hawaii dombula vinaka mai Hawaii mbula vinaka dhaka mbiu mai wai vinaka wakalevu na sema tiko mai nekavini kua wakatala kina ve Eleanor Rasinga mbula vinaka Josea Teresia Mandingi Mbuli vinaka wakalevu na sema tiko mai Teresia wakanuni vinaka talitungani vikimni ya kavini kua ka wakambula talitunga vikimdo kedisara na venga ravitiko veira na itambanga na kavini kua vikimni talangana waka ulori tiko wakanuni vinaka tiko yani Radio Mbulando Vata ngomena nomuni kadhi tiko ni sa mai votongo itini katolu na miniti me vana kaloko
kamu sangole kanisana mwina kimo kobe biya na mara obaka mama su rei kombu na lo mamu memba beisa Nia lungundu di batu Motoro boleka Kuwa niya wakia Wakia Awak teronga Seda bumeka nombu inaki Motatan beya Wasana ngole
nonda biti ke ngasini buli paulange reki rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotulep ve kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni bakaromboka ve kemundo mai viti ena radio mbula tua wata San Francisco me kauti kenda wata Endona mate kuniti wale bebe kenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana beya tini corona leni bunua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna mate ngona hepatitis B. Ongo ili bwake na kenara ni betobi sena tobi kuna mate ni ngatha se liver cancer. Endende mendo kila ke sa tebi kontiko. Me bakani sanga soti ni kene bakatakela kila se symptoms bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 527 ono vitu wa 51 sesi koba na nonda to website www.sfhepbfree.org. Yavalata deo nangai dalata e radio bulan dua vata. Vita lono te kina na vika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na kena dau mai na tambana ni bula so. Nasi na puni wai. Promoven na bana kaloko na vika vini tu city and a veto kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni life insurance kanga niti kanda na kaiwiti Amerika. Radio bulan dua vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wose yani. Very careful, no
Totoka nei tawi se roia mai be Josefa na matua ke Rosie Sangaitu ni Wasatiau and a radio mbulando vata sa mai van sibito kina gona vai na vana maniti waka nuni vina katiko yani se vinga na vanua ni se amatiko mai kina and a kavini koa ke reitungani ge waseto ngai ani na nanda vata vata ke rautelngani o ni ngai subscribe tiko ke na YouTube channel sa nandau makasara lebu na programa ndo mai rongo tiko yani na nanda iwasi ni ngona vata na via kabi ni waka moni tiki na Karombuka and dongeli beauty ko na YouTube channel ko ya sengani nangandrebi mo ni na rongoda na programa ni bane ya ni na rongoda saranga sando winda itu kan bakalalai na bi programa ke sara baka kina na me bakata kana non robital no tiko tupe ke gaseni vuli polangere na bi kabini lotu lebu and dong beauty ko ani na non robital noa ke na radio mbulando bata YouTube channel ke raunyo ni ge subscribe talngani kina and rauni na bibu ke talanga ke bakanindo o ni da lata na bi tala no e so endo mai bakai durtiko bakatanga kina na non roa mai bakai tavitiko na turanga na mata mai na nonda mata ni tu mai viti ka roa mai bakai tavitiko na bi bakarara mata kitinga membalata na GCC sen na bosili bakaturanga and vita roa mai bakai dora waboki and abono libungo America radio kai California back ngai and public consultation non roa mai vital no tiko ni singoya embiutali tungai yani ken radio mbulando vata YouTube channel vekem ni the lata ni bia bakarongo beka na taro ya tarongi ke na keni sau sen ngai vakavure beka mai sona taro sen beka na vaka nananu vaka sama vekem ni radio ni ngai vakotayani ke verto mai viti Waka nuni vinaka tiku yani and kabi vinaka ni waka rombuka and then dayo sarit kimni and dona ngona leka ngonda na rongo da tiku kina na iwa sini ngona waka rotaki kabi toko ni tiku kina na Regional Pacific Islander Task Force ngoen dona isongo kanda u kawai sara waka lebu and vika so membaliti kanda tiku na ngole tiku mai and matini tu me na wasa Pasifika kanda samai waka tiku and vanua libungo Amerika waka kino kenda to rtona tonga na Samoa rto talanga mai na Marshall ke na ve yanu matani tula la yeso mai na wasa Pasifika da samai lebu saratiko da mai tiko na bono lebu ko Amerika so we can then the sangatuni kilana matangali bebu ke bakadawa itu ka rauni da laki bukekina rauni da baka yang taka me na buke na nonda ngole mai da samai sanga ke baka mdanga da lakumi bangande sen da sangole mai baka matu bale me san da mai to ya butaka tiko ndo na bulabo na bono lebu go rauni na da vile da ke bakaleba ke bakanda sanga ni kilana da usoti tu i bena bono men ngole kina bakambi biti ko be ke bakai sama ni da tobi mate bena bono mi ngole kina na ve ka va ya anda bakabini bena katiko ni reto be ngaravitiko kina na Regional Pacific Islander Task Force karto mai veto konitiko na kana didi bakitiko na nonda bata ngona da stiseni na radio mbulando vata San Francisco me koti kanda vata tiko mai bole venaka maramatau salote niki venaka bakalevu na sema tiko mai na kavini kua wakatanga kina ve mele koto bula mele wakanuni venaka ninro bula venaka tiko mai nandawa senga talanga ningula da vitiki na oza komai savai do bula na vitinani wakambula talitingani ve kai viti ni bula venaka do sema tiko beka mai ve kai viti wakanuni venaka talitingani ve yuda wa kolo ni bula venaka kawai na kaudire wakanuni venaka tigani ve kimdo mai Hawaii wakatalanga kina ve epi korolai do bula venaka mai Seattle bula venaka tabale chone dangi dau wakanuni venaka tiko yani vikimdo mai Santa Rosa wakatalanga kina ve chochi sili nimbula venaka chochi Jim Osborne naita sandende koni ali mai onu taka ni nimbula venaka tiko kerker ninge ve tartar manda mai wakambula talitingani ve Eloni Navarra venaka wakalemu na sema tiko mai Eloni na kavini kua wakanuni venaka tiko yani na buku ni ve talatala wakaiduri tiko mai Sanangori wakatalanga kina ve President Peter Lee wakanuni venaka tiko yani ve Human Rau mai Burlingame wakatanga kina ve Christiana Takayawa venaka na sema tiko mai Christiana bol venaka Steve Murphy kikimdo na nei lawa nei Joe Vola do sema tiko mai Burlingame na kavini kua wakanduni venaka tiko ani vikimdo na turanga rua kimdo talanga na kena marama wakanduni venaka talitingani vikimdo na kavini kua wakambula talitingani ve Salote mali ni bula venaka mareda lalanga vesi venaka wakalevu na sera tiko na sema tiko mai Liverpool mai serene nitaka ni bula venaka tiko
Programa Warotaki mana Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulundong to San Francisco na kauti kenta patamay. Esa si batangona vai na tini katolo na miniti vakambula tukani veke menina senge sema tiko mai kina dua tali na nonde wasi ni gono vata na kavi ni vakarombuka ndendai na kavitu ni singa ni volo chulai me wakawa vakarita tukani nonda wasi ni gono kavito koni tiko kina vakarotaka tiko mai na Regional Pacific Islander Task Force na isongo ka vibu ke sara tiko vakalevu na kiano mai didi vakitiko yani na nonda vata vatongo na radio mbulando vata do levu na gona kirondo tarongi mai o de so matiko na kiana didi vakitiko na station ningo roso mitiko se senga ya kani o wakasama takana vosa waka wawalangi la kutiko menu wakasama this is all passion ya waka vinu vinaka tiko kena vi songo iso me wakana Regional Pacific Islander Task Force na nonreto vi tokoni karau ni mai kirovinga ravi tiko ni kina vikumni na nonda watawatongo na vi akavi ni moni tikena wakarombuka nonreto Nonreto i tukutuku tiko ngā me kadhiwa kiani e kawi ni kua me mbaleta tiko ngā na nonreto sa sanga tiko ngo Santa Clara County. Na vida na Madhao Sawoti ke toa tiko e ni kina me mbale tiko mani mai na Sonoma County wakatala kina na Marin County. So talanga na Alameda County ka ke tole wakaidora tiko na Health Ministry Fair. Ka wakaidora tiko mai Petaluma. Ia na nonreto i tukutuku ngo erto ngandraba tiko na nonda vito koni vekem do na i songo lotu kando songo lotu i toke kando tiko benga rabi tiko and Alameda County go mai vakana yasa vaka Hayward lako sombiani Newark ke kemdo mai na Santa Clara County memba letira tiko na itambangone erto sanga tiko me ravaka so komuni vata ke sar na itambangone mai na Wasa Pasifika and buku nindo na porokaramu e sengai sangai tiko me nduri yang erto sa mai toya butaka tiko na walni lotu mai na walni lotu na Samoa na lotu waisele orto na Samoan Methodist Church ia na edani porokaramungo e wakatoka i tiko na Pacifica Urban Roots ka ngandrebi tiko menda wakaitabi ke kina waka mai na Wasa Pacifica kanda sa tiko ke weekenda to and ubambuta rau talangani to wakaitabi ni kina na San Mateo County baleta ni lebu talangana ngoni to ke ira tiko boli tiko na San Mateo County ngoa tiko na nonra yambaki ni mbula mai na tinika walu kina tolu sanga bulu kava tinika walu kina tolu sanga bulu kava na kena tukutuku matela lai ki rona game vital no tiko ni kina ke Koa Lopez ndo na wakelisi mai na Pacific Islander Task Force and a singa moniti e atalanga ndo na nonretu i wasiniga na wakarotaki ki rona game vital no tiko ni kina kana game mai wasi tiko ino kua na kena wakamatela lai membaleta tiko na sasanga karto sasanga tiki nongo wakobata tiko kerto mai na Santa Clara County na songo lotu sanga itingo me wakasoko moni tiko na songo lotu kede sara me na Wasa Pasifika kanda sama tiko ngo onda venga rabi tiko and upono libongo California Santa Clara County, Alameda County wakatalanga kina na San Mateo County ia wakatoka i tiko na Pacifica Urban Roots Ningai nana makitali tiko mai o yana nonda porokaramu se na iwasininga ona kakirona mai vital no tiko nikina ke koa ni wasa diau ke Koa Lopez and kavi ni moniti na ngono watanga and kavi ni moniti ando tale ni tukutuku ertongan driver menda wakana numiti nga kena o yana na nonda lako yani menda li laurai wakavuni wai menda li indikebi wakavuni wai so weekend da sa wawatunga me to sange imbada to sange ikuti kendo to tiko ni walimbulai ya da sami tiko na bono li bongo sa li usarna kanda bulida wakambimbi ni bongo weekend to mai tiko and venga rabi tiko virni tambangase kanda sakila tiko kina na mbimbi ni nonda laki dike vito manda vir na bakelisi vir no kenandao vir no buni wai mendangole ani ke wakamandanga ikole lore tiko bakabuni wai bakarua ena viambaki meroni nandike vito nga kina na suka na tumbunindra so na kavango they're called silent killers the sangatuni kilanda ge kinda talangai dua sa mate ni sa matini utombeka se so era stroke sa rawatira sarangan matioya so talanga baka talanga na cancer dua talanga na
na kair tō bebu ke tiko kina tō be toko ni tikina wakalevu na Pacific Islander Task Force na kena ndike vitalanga na cancer wakambibi tiko ngoa na cancer ni sudhu na ovarian cancer, kena be matangali cancer, ke wakao ni na waka sa matakitiko na vida na ula sawati, vida na health fair ke tō ngoali tiko ni kena, laki wakarei takitiko se a kautali tunga ni kena, na wakatakarakara ni wawae, se na colon, e na kena laki wakarei takitiko na kena rawa ni se na kena tekewu na colon cancer. Na we kawao ia erto we waka ndreti talitunga kena, we wakongeti tiko kena, menda ngole ani, nda laki lorai wakabuni wai, menda kakua ni waraka, menda sa tobi mate sara, nage lako ani walimbula. Dona ka enda kalunga te kena wakalevu na waki tiko senda na ngole mai California, ni goa dona tuku ni to California, e waka me nduotunga na matani tu wakata ki koia. Endo tu takatiko California na ndondonu ni ta mata, kede sara ta mate andua, waka pepa se senga. Ya na ka e totoka kina na maitau yawu i California, kenda lako me Amerika na maitau yawu i California, ndanga i toso yani, baleta ni rao ni kona lilo rai wakabuni wai, senga ni ngandrebi na insurance, tu na bebalimbulai so, kara bebu ke ena nonda dikevi, dala ilo rai wakabuni wai, dala kinga rabi wakabuni wai, ka senga ni ngandrebi kina, artona tarunga mai, ka wakao kainga ni senga na mupepa, e senga ni nandua na ripoti takiko, se artona se ona lako ani muli besu, senga ni na yado indona kawao ya. Iana kai to toka kina na vunu Livungo, California, karton do viva kongeti kina wakalevu na Regional Pacific Islander Task Force, menda ngole ani da laki rai wakabuni wai ka koni waraka, mo sa tabi mate gayo lako mole lurai. Rauni ni be tartar mai kena radio bulando bata ka rauni ke tona bibuke ana kena soliani na vanua moni ngoale ni laki lore kena wakabuni wai erto paketai vitali tunga na Jewish Community Clinic erto tiko mai Santa Rosa erto ya sang saranga indona kai somi ka wakatala kina indona Catholic Clinic e tiko i Auckland, senga talani indona kau soma kina, ka tiko talitunga indona kliniki Palo Alto, tiko talanga mai Santa Clara. Na vivo no kevengo, ona rauni le lore kina wakatala kina vikimdo mai Sacramento, senga ningandrevi mo waka health insurance, se no mo pepa, senga ni na tarungi kina indona kawao ya. Ka nuita kini tōna viva kongeti, me tō lako ya ni tō le lore wakabuni wai, me tō kakoni waraka, me tō sātavi mate, tonge lakani valimbulan to bunga nangona wakaritaka mai na wakilesi mai na tamane ni bula ni levu nangona tange ngole ani sambera ge lelure wakabuni wai sambera tu kela ni bunga weekend da sana kilabi nakatu ni levida na wekanda samai kadibi kostiko na nonra bula na bukunga nga ni nonra senga ni kotira ni valimbula nangona senge wakilakina nambada awawa me sa bimbi sar nambada sarange kutira ni valimbula ya na vika so mai lewa na tiko ya ni na nondi wasiningo novata me wakai vito koni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force Ongo na programo Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio bulundong at San Francisco na kauti kenta patamai Tumari tiko nanda wakaronga serre ni sa sivatangona vai na rusanga bulukan dua na miniti nandona ngona leka ngosa na mai tomani ki anda tuka ni kena o ratu pedeli na novo mai tomana tuka ni kena na venga ravi ia ana rongo di talitunga na rongo mai val ni songo ninge nana ma ki tuka mai kena tomani talitiko na nanda waka rongo sere waka bauta ni do maru takatiko na singa waka naki singa waka roai vikim do mai nanda waka nuni vinaka tiko yani na vukumbeka ni kana koko andando wakawatiko na nama usa roni reitai alo takatu yani na namundo kemundo waka singelevu tiko na singelevu ni kua se venga na vanondo se amatiko mai kena bula vinaka se ni langa kalimbiu waka nuni vinaka tiko yani na kavi ni kua wakatala kina vitarai wasa se niu ni bula vinaka vani long time waka nuni vinaka oni taka ni oni bula vinaka tiko sista Vani Smith wakatala kina vitema na sau vinaka wakalevu na se amatiko mai tema di Lady D vinaka na se amatiko mai na kavi ni kua wakatala kina vi Master Apete na itini dombula vinaka
vinaka do bula vinaka me novato, bula vinaka salo te malimali, mareda lalanga vesi ke mdo ke sara na sema tiko mai, na kavi ni kua vingana. Vano ni sema tiko mai kiena, ni wakaroronga tiko beka mai, ni volo mai, gona nonda vata. Sibitong na vai na rusang bula ka tolu na miniti, na radio mbulando vata San Francisco, na bonito kaningo, una vuninda kua, ni bula vinaka.
lavo en a Bagarombuka. Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti kanta vatamai. Now, if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binakamayan sana kadua, sana tiko binakatalangana kena isaw. If you are thinking debt, you will attract debt. E na rao ka lang nga ni tos na siya na kemisaw, na baka na ibakatangan na yan din ni Nomutumbu. Rongoda na imbalan-balan ni Vaka sa Mango kina bunga tele na nonda programa Waro Taki. En ono na kaloka na via kami ni Waro Muka vi kemado ya Amerika. Doon na kaloka na singile ni Waro Wai vi kemado may viti. Wakay labo en a Waro Muka. Rongodi kina na nunray baka sala na kenandaw en a vika wakay labo. Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. Nada masaraman na may huli kinento na life insurance policy may Lincoln Heritage. Sigang ayaw sa nagkakil ni Tuta, nagkakil kabito ni Agostita na 2022. O sangkir ta kasarabiri ni tauna. Nagkabi nga ya, kinamagal siya nga ya, sala ko man check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarangan may. So, nang taliwara ka tala tuntawara ka. Kuwertong ko. Kau saya lo buat bingung, kamu bilang tak. Nakambani bilang kan gua na heritage link. Ni, namun lebih nak sarang saya kata lintu nak kaya, kata tutu nak kena, bahkan nak kena pepo work itu tak. Kami suami, nak kira kena timber kena tak. Sering tu bikin dari labu lewaya. Minta samu kena kisi, lalu ni marong kena ngona, mojuri paling bul. Kaki saya kar, tak kau tu nain suami. Kaya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance doon nga, so mo na claim na lo manurusang bulka ba newa. Kaya sa ruwan ang bagi o tinapulsing gaya na lenga, di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw-raw sar na baka leo fo mo na telefoni. Text may kinabas sa iba, walu-walu bandu at tolu-tolu-walu lima, na kenay tutugo matelelay. Lati ko na salam mirani lele kinanom ni bakang taga na liba-liba inanom do wale, Empower in the Southern California Pacific Islander Community Response Team e bakaru taga na program semni sumi kuiko. Girmay en ono rua ono saiba dua dia ono. Radio Bulan do Vata mekauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani.
Ana radio mbulan do vata na itavi se roe amo verton na ndronro langi ke na uto solo sa mai au sana mai tatau tiko kina io sengna lenga sana mai tomana tiko ani na venga ravi mai kuti kenda tiko ani na kavini kua ratu pedili na nove me la kia do sar tiko na vitu na kaloko au sureti kamani ni sema tika mai baleta ni tiko tal na nonto programo vakarotaki en oti tiko na lima rona vital no tiko kina ke Joe Savo ke rto na nona ilau na buku ni song rto sala kito ia butaka tiko mai Seattle be baka bure vital no sar tiko ni songo ya ka bakatelinga kina na baka lavo na baka rombuka ni oti na ono e ana vi kai so mai lewe na tiko yani na no di wasiningo no vate na kavini kova ka no ni venaka tiko yani venga na no ni sema tiko mai kina no muni to kanigo ono buninda ko me da vananga onanda na gai veronga din domo tali tiko kina ni te vaka de takomanda.
Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani.
Io sandi sar turang kina marama filo kilana tapa sama iba lo mate ke usarga ni watu bole mai se ni ai ge ola ko tale tu boga bere ai ya na kene tal no ya no tu bole se ni ai la bete keme ke li volume ni no tu ko ni na mati lolo mata sao lebu na kasele kame kantabu ya na Southern Swingers bilu tegi mangosa ni Ben Bali wai na kabi de venga rabati dai ando da ser makao ya weekend ko to me kino go weekend ngona sabo weekend 10 minute me lima na koloko radio mbulon do bante San Francisco na kabi de Singapore rumbuka dai tai pokopi na kataki na nondra bingkarabi chukumai una isi bunin da kua sama itapa na tonongon laka sauti na muni toka ni ndo bingkarabi go sana mai toma na me atopa ni tapa na kabi na dai pedel na novo abo mbulo tini bikemni ni sa sia mati kumai bata ke una atopa talenga mai na ngaudan da mai viso tare kita leki ngo na mbulo benaka ke na marau na radio mbulo ndo bata sa toka na kichu kumai no ndo puno lo manu bichi lebu chukuna bika ba do chukina ngono go rangito chukuna ngoni puli netball center mana primary school bota laki na bira na ngoni buli na dorbo na rakabi na bi zone to sara na primary na Milo Kachi level bota laki na bira sa tamba ngasi ta kitogani na kukul deans competition ndo tala da wiri ken na zonal meet baka dur satu ango menon to no lamani vici ken vengi to tale so sora buli buli chiku na ngono go sora sangi andra mode sora siamo chunga mai vale na kabi de venga rabi dai ya se puno ta boni siamo chunga mai kina bang bulu talanga ken de merke ken bi matin tu tale so and mai bi bang bulu ta chiku na ndo na kabi non do venga rabi se tu tiku na madongo en non do sota na kabi de venga rabi dai na maka chunga mai di sibi na 5 na 10 minute ana buku chunga ni non ta sasang ta tu na tiku bulum bulai o klasa bogare ta chunga bi kemni una kero no bitang lo chikina batake Mr. Joe Sabo ke no bita tali na nona mati lao Joe Sabo ngo ndo ndo ni bogata bulidi ni vitu ni nonda mate timi o kla ke le busar na turanga ngo na runo ndolu kelima na ken rawachin bilo lebu ni Melrose mai Sokongbo mai Hong Kong rawa coach ta kana mate timi ni bichi ke Mr. Wayne Pivak bita na rtuna papalangi legends lelebu ni vitu mai nonda bonua arto le rawate kina nambilo na mbakyo ya na turang talanga ngong gitu talanga mai en set up ni prison vita na turang rangi sengito patambay ngono ya ko nga umbo kilarawa parama wakaniaro vita na turang lebu sar rungo lebu na mata timin ni prison sami wardens juga na ngono go ndo na turang atamay pio tuwai to sengito patamay maliway irto tu na turang ndo play me kataltunga na mata timin suba bakatalang kina na mata timin ni viti antini kelima wakatalang kina na vitu kilele usar kina na turang ni to ay may na etu longo ndo mo sar birto na weka gumay farani may kodoma mai zaka unrobe sabe que chungo em Seattle mai tega buna don wellness program ni tabu tega wellness program rangai o kati mai kira na turanga na marama rata tu mai Seattle ena bu chunga ni vaka sama ni tigo bulung ya dan ngai bulung chugino ya ni 75 ena 10 minute ena kabina ni ko sandar ko mata kan ni rongo mai vali songo lebu sar chuga bala songo tondo tu mai na tuida ke lebu chuga bala songo bala chuga nangono ye songo di paka mau so sigini sudu so era bala putu chico ye begitu emerke lebu chuga na wito na mara chico dongo na Santa Rosa Netball Club don to Island Night na bakadur chico na karusa bulkadiwa ni vulo chula ingango o ya en bakadur chico mai lami ni dabuta na lami o ya mai na Old Redwood Highway walurua ndua seba Old Redwood Highway mai kotati na tega buta gichu na pana kolo kona kabi ngono to sasanga chuga merto fundraise chugo orto na bangari labo chugo bangar silini orto na ngone leon dongi to netball mai Santa Rosa orto na Santa Rosa Netball Club orto bita pata weekend na Island Night way aka ya rosa bulan dollars chuga na ken admission na Singapore ruai singa to kona kine ke rosa bul kadiu ni singa na baga dur chunga kotati se mai lami tega buta gichu na pana koloko ena kabi juga na pakasama ni lami orto talanga na grama OGOBs orto no bita pat juga orto sama grama dance mai kotatia mai lami na vana koloko ena kabi ena chulai na katin kali melisinga na madau katumai singa baka ruai rosang bulu kali manandola na idurdur tega buna vana koloko ena kabi ena volte kital chunga kina kakana kina ngona da sota ni lami menda lebunde ani kina vaka bubale
Ya sando tuku ni talchunga na singa kete lebu ena pagkatero chuko mai lai e mai Hawaii ene karoni singa ni bulo sepe tiamba sa kalubikan da chunga mai sa chulai ngango sa pagalai nga sanda to ni na bula o sepe tiamba na breakdown ni bika na pagatori ena buku ni norto song na turanga marama na ita singa pagarumbu na matay ni singa ena vitu na kaloko na kabi na pagatori ki norto annual general meeting ena pagatori na HRI conference room o ya mai na lai e shopping center 5555 ndua saiba Kamehameha Highway mai lai ana ken singa pagarumbuka singa pagaruai na songo lebu ni orto na turanga marama na ita so singa kete lebu pagadur talang kina kena soli mai na tini kina vana kaloko ena kabi Kokololio Park sendo kelechu na Kekela Park o ya na 5525 Kamehameha Highway Hauula wala katalitata ngena ya mena nonda ba azabuto chukuna boy bossa ba Hawaii ngo ya ana buno na torikina na norto songo na turanga marama na ita lo mane sala ba turanga tele ya ni davon na songo ya na pana kaloko zengu dona tikene zengu ligilaka ni sember ni gibagadur na kena banquet o ya na ono na kaloko na kabi me dava na tin kandua na kaloko en mbongi na bona na bagadur kina na kana patungo na banquet Honolulu Suite second floor Tapa Towers Hilton Hawaiian Village e Waikiki saya waya wadur sara Waikiki donan raunan dola na tikite ya rasa kilabi na katu na turangan marama na dorbuki na konele wa turangan night na huno na bagadur kina banquet ya na ya kabi chuku ni pagaruwe ni zaba na singa ketele singa tambu sana nga bagadur kina dona kena lutu doko baten ruana koloko na kabi na buno na bagadur kina o ya na Kahuku United Methodist Church 51 Vavaziwa Kamehameha Highway Kahuku kembali baka me tolu chuku na singa bagarumbuka AGM bagarowai songo bata kena banquet na kabi singa tambu sanga lutu bata ni bago bidibnaka abi tala nga Berto na turanga na ita. Ndo talaga na bisure chingo may berto na San Francisco LDS Second Fijian Branch. And the sure chikin na norto Cultural Day. Ngonda sure chira rambutu na bagadori and karosa ul karua ni singa ni bula chulai singa po roa ichigo ni ambaki binaka non turango ronondolo rosa ul katol. Tiga bukan na tini karua na kaloko na singa lebu me adaba na bana kaloko na kabi na buna na bagadori kina o ya na Shoreview Park Dio 510 Ocean View Avenue, San Mateo, California. Dio Baba Saibandua. Boleh ngapa balang ibango. Come learn and celebrate our diverse cultures with us. And baru kita langakin na authentic cuisine. Malek kata lipa lakana. Baru kita langakin na nangon nga bal chukinakana. And then Sarah Meke. So talangan na tuku membaletan history. Kin bagarita kita kata nga talanga. En pagadur kini kembali orto na LDS Fijian Branch San Francisco to sa bisure to na Singapore Hawaii karosa bulu karoni singa ronondolo rosa bulu katolu oya mendan sota ni kina Shoreview Park en buku ni may San Mateo en buku ni norto Branch Cultural Day en Singapore Hawaii oya kay yo chunga ni tugu weekend en ya kabi ni karabi ni tai oya third annual Fijian Pacific Islanders co-ed ni udabuta ya don sot ningito volleyball na bagadur chuko mai Seattle karsa chuko ni kinongo lele busar na kanda leberan raiboya ni beketo California so sa buka urete ni tapalengu ana sengio bakta laki na be nongo bi semis nangasi nirto sa chuko mai Seattle ngongo na buku di sot ni volleyball ya bakta ngakina orto na timi nganga tunggo bikito na timi ni Mbula Bay orto na lebo kita bitala ngakina klan orto arana zapmbe kan embag sauchi ya na kena kabi ni otu na sot ya na gebo durkina oyan do na kena mbutu kai bagay buai awards night talanga ya orto na bagay tabi chukina oyan do na DJ Rongolebu Joe Savali en ali tomani Sirubotuanga and friends na to Ben kan uniraka chukod na American Legion Hall ana buna na bagadur kina na songongo na ruwa rio saiba diwa
56th Avenue West, Mount Lake Terrace, Washington 98043. Ana baga dorchiko wana singa baga rowo isarngan ko na songo ya ke baga una pulia rongo no mutikite tolu sanga bulan dola ke baga na numa monge ngole ngani kat tumbele mongele somakin nambongi singo ya be kan lomani sana tos somputale kina vasanga bulu nandola visuri tira ramba na tomani to talanga na mati longo seru serevie friends DJ Joe Savali chuko talanga o turanga yanu chuchu lomani watala kina be turanga na ita Tony Tokalau ya arto na mata ben rongo ya ni beketo wena be kartu ngole taga chuka ni Seattle sarto chuko benga kina go ko sabari taga chuko sarto ngole taga talanga na arto na geng se California ya na visuri chi bekemni mai na Washington State uni alo wena kani ngole ni tokona na sasanga yang ngo ke nambutu kai bagai bua in American Legion Hall rua dio saiba diwa 56 Avenue West Mount Lake Terrace Washington dio walu saiba vatul gorna itu tuku bekenda ena kabdi benga rabi dai serta langango mebirtu na bonga kimunia no numirto kina na lewe ni Mbula Bay family Hayward ke community to sarna dobi to koni wakata chinga kina be presidendi ke na vice president na numirto talanga na votal ni turanga na marama nongu basu Steve Murphy sema chukuma na kabi na kuwa goni talno ni Mbula Bay Mbula binaka na sema chukuma na kabi ni venga rabi ndai en radio Mbulan Dua Vata sali mana kaloko Pula be
Watanifika metongai Songoni watamai Isa hewa mona numa Ulape tamu nisuka Ulape na ya dana Ulini ena sebandu adiwa Sakubuna mureba sanga Watakeito bata Matanitu angori Erelewe
Satu lagi apa? Satu lagi. Main. Hello? Teman deke mau iya teman deke mau tambah sama dari terus oh una kontra
Biasa nanti sar turun kan pernah terus kena ngone leo ele saya lebu cuma mau tiba kata anda bibi ngono tuh sar yo ya retu datang ini tele ya tobor bulan tak bikin dari seru an nunggu tuh tomo ena kab di bingker rapi ini radio bulan do mata si betul bikin ada 5 ena tini kawalu na meniti enda cukup cukup enda sema wata ke turang anu jo winingo ni bosota jo sebo kerto na nona mati law mai na Washington State sama Seattle ena kab di bingker rapi ini artu sasang sama cukup minggu ento na vital no takachunga no vital no nga ni wellness no sanga cukup bulan salib sor cukup matin dole ya meta nga meta pala temenda sa sanga manda ni menda sa tirini no bakuku na bibingo no toto sa sandu cukup mati law artu no tirini patu cukup mai Seattle ngono go sarba kilasar cukup kin lebu na kabin nagasar na huku di soer wakilatu na bini yang ngonra lebu yang ngonra iya sa lutusar na ipakarau di non bimbi na bengau na ya koe ako ta chiko wachi na mandana rongota na ve tugu benaka na ekabi di bingkarabi indai na chiko wachi ko mandana warra chiko saro rongo chiko men tomon to sember chinga nir to lo rei mai na ekabi di bingkarabi indai ya, ndo tala mata na ser mentana war girto mandekina nanguna ngartu sana lu remai kina do sana tiga bunda bitalon ekabi di bingkarabi indai Dombula binaka. Wili sande. Kiba
Tura kena marama taru kena ngone leo san musuh kita mantap kali lu tu share na naita ena kab dibing kerabat intai ni naring ngamen gorna screen satu oke nonton pulang ena kab dibing kerabat intai satu tel tumbe kan tona raning gitu na turanga ya nunggu na kab binang di kuat so sate ke sabou men talon no mante ni weekend na kab binang di kuat oklan rutu na lebi tatali cuko kita na bital no bat cuko turanga anu wa di binang kabale ni raw ni da maybe sotari na radio bulun dobata na kab binang di kuat lebur santo rungo tutungana da sosati ki sabou ya na ndere yang monin na pamatal tay ke muni taleman de lago sosa talingo di ke munu na ngonongo o tiato sa nagay vital no takatsuka na program no ali tigabuna na Washington State sa may Seattle na kabinang ko turang malo sa malo binakayano malo bula ni bula binatalangan na nonda nui warong cumen na ikaw na ni ko na program na ko na bulan to bata na buku ni kana sangay may buku ta kina tu bakinyang turang nga ni tobu to man na tulaw sampai ki lib sa ulka ba kami nakawali berto na ni laway ki not share lena kena tu sangai men biwatan tu na program ni kena sangai metubi na kanayang kena uni kena menggara bini tabi kata kay ke Amerika batalaki na kaka na bulan me lokali juga na bunong kaya ko men biwatan tu na program meron ni bibu kena sangai bulan na bulong na boleh besar turangayan o kiladyo kemuni oni bore tamen gor ni samba gili masanga bulu kapa kemunu re mantanga seba ka oni senga bagito lu sanga bulu tu kemuni oni do tali ta katunga ba ni 30 kiladyo ning gitu ta ngabay na ning gitu ta mai tim ni prison sa warden sing ngono ko la tim ni bici oni lindo di kota buli sar rawat sar Melrose na ronon dulu kelima na mro turna chimi ke Wayne Pivek na wakasamo ni chiko mbulong-mbula siya chiko pinangabi kem ni may nanguna lebo na daw gito gar daw lilinganay papa sabi yung utalangaki na gito todo gar daw balat siya bebe yan ina todo ko yan ina todo ko na marita ka pa may biti pamunta ni ningon nga sa wajikin na nonton daw gito santa na numasaran santang kasi sa wala sarangakyan na wakukwem ya naredir nanto gitu na bese kami ramatan mensulat cuma ko iya tenel kata na tuba kini yango menangon orang gitu tu kina meto mo endo tuba ka bombo tani boleh libu weekend na sangito taki piti sangito ka nga di gitor araw ni ta tomara chuma may na napapukwel
balatan sa tikitu ni nonton bola ka ke antanan bito po sorry yo kan chutala na kana reure ni kana bito po sorry na wa ko ya masya na kana maruru chukana tumatnya. Tura kaya ni bore tangur na chukuna rebu ni ko ke baka ong gitu tu ngam ngom bito po suri. Na tamen tura kena rebu. Na kena ta tunayam se kwan na lebu saranga me po suri na yango na kenda tuba kinyango dasini bambutan na adibikana esa na tigu de tagame bambutan di ni ririnyango sukuda nama ka esa na adibikana sono nda sasi ya bola tikene neman na kakana ta kania sa sali wau na kenali tuba kibada kene nengon dan bulu kibada ka bambutan ni ya tora bunu anda rondindi kini mai malangi rondo gitu biar sasanga tatu se kana wala titungan niya man bisi ka bambutan ya na bolon lebu ke kimami ka bambutan ni mere tala na program ko ada Amerika mi batu to batata kana non rambu lair na chuike ni bisi nga berita pasar yang bagi on semua proses novel sampai mana bukan itu naik peluang para tarambul ya itu balik jadi kalau kata lagi namanya bisa berubah orang buat boleh bikin dari itu ke arah Sarawak itu orang buat ada Sarawak. Nawale usara turang ngayan na radio bulon do bata biki na sangge sama chukumai nonto bulangi chuko chosate ki sabo don do bi uli di rongo ni vitu and don da mate team ni viti sama chingo na Washington State sama Seattle na kabina ko nonto bulangi chunga maybe bakar ramte chunga and tunggu don station na radio bulon do bata endo lo sanga melapeta non dambulai batelele busa tugno sa chunga go bi news atoro ni pala chuko terreni akanta ya salite ko bunu chuko endo na program sendo na wellness program mai siar langon go turanganu no ate ko buna bakata pe no tutunganu te ko buna sendo e kere ke munu sendo na mati lao sendo na mati timi naka turanganu go ro kere me veo kaltala aseri kuna pan kandabu watake rajin ro bana nataka na kuni bata me minto mandana program mo tawa na kuni community ke North Seattle merawani dambu wako kwang senta ta sole buta kana wako kwang terin program rani o vokator pamibili sa may itu na kunin takataka sa sanga talindo na munisala nanda vito punta kina na vinaka ni tubu ni terin wambo ni sana ni rukriyo sana ni sadon sana kay tuwa na program na po ni torongame na nagkaso do kwadro mi na ngone ningkit naguli raw na kile na tatawan mo kani uli do mekina na trainers tumbi ko mikita video na kambala na tereni matalakina na coaching sa may binda ba matalele may nganita na konwa kime mchikene romani ndo na program sa badori sarde minto manichuke na metamingo rombo teni amna kayan na una tomanikina na program ngoka ka wabuna kina tala keranji ina kina nunu mwere na ito okay kare chuko bata kata ke Seattle not Seattle bata kina we chuko tunda kwa tomana na boko kwa msera tu na wale usar do santo soto chikon no mundo mate team ni ba ku koyango na we singa da so me de North Seattle sena bolu ki Seattle nangonongo naka soto chukuna be akabi ni monechi bululu na watkana warombuka na ochina ona nchinka be ni monechi ndo na u lakini matale ni borwa anda kana wanashira sakto manchumi kana na bakopem ka mona ni winter kito dakava na indoor mona ni sama sakito la kwenda pak sindo na buno pa ni tekini marani tamani chuka na bakopem ka pembuktian sa yaga peminggo sa otsingo yang makin 2 bulan rua ambala buningoma jadi dicumikan na wellness program ka baik di
lebu sara vivisau ka tujupalangan go ibita merto nage dunia utaka ini na nabinata ni patumbayang ka bamu te lebu talanga katalsuan nganungo kar wakila na karabinaka lago bata talanga kina na dait yan kula ni kenda na ito okay endan do talita na kaka ana nabando be kenda na kaka ana kanji kenda lindo ya kita nandalo tavioka yo sante me sangai ke me tusamu suku sana menanga na kaka na do talita pinali padu itu to na tai program yang diubi pinalimitinigo ka pateni ko na sande enda saranga pateni natalita na kaka iyo loko ngo na saruli mata utama saruli mata ubi angon saruli tala kan dibina banda ngayan na kaya salabat kita na tiri itu betul na training program untuk sale pito cukup na lewat di nom do songko di baku ko yang ngori sen wellness program do sa tiukin sa di bala usar maingor una numa desa gete wala nga sando na empa kirono bul ini so ke cin kalima lewni wellness program o ka na nama to na India nama to wala satu do mi bibu ke pata chunga se sole butagi chuna na wellness program ko ni ambata na edukaso na bala lecin kali ma turanganu o kila ni kabuni ni sa bagita biti kabuni nangongan ni se lai mai kina intona po sungro ni tu na sole baka na baku koyango o keda ni toke ero ni bakan jinta ka metodo nga metana sole baka chuba ke baka etana palato tundua intona ka ena bibi andre toka baga bo ke bakanta na may lele utaka to ne ero ni manjin jinta na ka warita ka chuka niya sa ita todo ko yan keda ni toke umere de American go na kena vi matanggal gym ay tapi baka samta ka tumibiti ka radin dota ni na kina vitamini ina po Amerika dala ko ngani wala sa gym sana mawi sana matawis kemale satu kegesar na ni terrain yo sinraw nga kena ni tamu seven mendalaw kin tapos sama salah ko kin si raw nga to kay mendala vitalo ta si sole wa kita kana baka nando duli tete so do talaga do na sana ni sana do sa ni sole wa kita kina ko pa saman ra pa mas ni kina lak na sar me da chumi mo ri ni yo nalitikin na nga na kuwata na kina sangay na tubak niya sole ba Nawala besar turangaya nu santa kito may kila na namundu iburi saro tamondo re-revin na juga na turang na marama andau tiku may Seattle ninda do re na kemdo itam panto sa tungi rara andau sa andau ko kania bagaro tu la kakaranta santo kania tu santo na embaki bagata sa tika me mbamba si kamay na buat ni namundo terin mata meta todo ko tapala tendele buru-burong na tu na kene sau ni santa na terin nga ninda le butu dan le sumai kin na ibagaraw niang na binakacho kila ni sona no ni ngoni bulir chungor na ikabinang ni kuwa raraw ni na talan no tagamandamay na yang ni nonra durumay na programo karaw initiate tagamay na turang ni tal-tal kuno wabe be kemuni moni bagadora arto salewe na mingori na ikabinang ni kuwa yano si bebe tanto no ano au sa sila saranggo be hindi ni selenia nagayo sa nagasolve ko ang gas tonto na baki bitsong pa ni mula bina karanjini bina kada no di bagantonu ya muni talo no may na radio bulan do bat ni pa matal tike muni man tani maram ni bay ni vasu bay ke na sana gito man na orbital no na ka bina di kurandin akabalemo ay may serua oh mumbula pau deu uma serua au vasu talinga indeu pa serua talinga na vale usar ranjini piwan deumbay no pambulo chukuni bikebri na ndo ba chukuba na tombo di Pasifika na kabri binga rabin tintai akila ni okebuni onia ndua onia kerrean na ndo di bakatawuli dio jow meteka buna program ngo na ndua na embaki saochi
Tapi pagkabuna, ni sa tutunga, ni sa vinakatamo ni terreni, si endo nakaambia kaya adobe kia buni, siendre ambia ka muni ndo ngol na gym, jina nga ni pagarete kamay ni lewu tuwe na biya si American ko orange. Taka. Yau na lomani vana embak sawat yau tobi cancer. Tobi una cancer. O sanji na is. Nangono o sa lingarabi kinababuni wai o nakabanga na radiation o siya nga niyo pinakata na chemo. Iya na chemo. Iya o siya nga niyo nakaba na chemo. Nangono sa woti kine do na embaki ro na embaki o sa le lore talibabuni wai sa ngai lore niyo sa cancer free sa siya mtalin do na sa sindo tali na cancer tigo biyaw. Sanggay nangono tala ko may kina sanggay tigo na biyaw ng gubuni wai. Kendo nga nakamo na sanga mo na meuna exercise nga kina me ngaraw na tiko na nung bula ya me ubako ko yung bula nga me na tobi mate ndaw talaga ni tota kuna mabi ko talaga bone to bone nanduro na ruro sa kasi ni raw lako sa turna crutch medang sarang ni wheelchair melay bunaw. Yan kiro laki duro manalo manivana mbak sa wood nanguna sa kiro bula binakamay kina sa katika sarang loy kiraw ndo na bisaw mesana da. Kala ni resto nangone sertiwa buli tiko na lubay kiraw tu na makumbunda tu na matabubali na tabi ang tanggarabaw si na dakdaka ni kalo kiro Pingarabi kina na baliloto. Kero bang para lako sana gym yo may bakangan ni dan daw somebody to may nakana la. Dalak nga na gym lifestyle may na vale sa may siyang talpyo na ba kukoyango. Sangay tipo Joe nanguna yan doon yun no na lako may. What sangay tula ni coach ko. Sangay iba takatiko ko enyo katalangan do nakaba na aerobics na biba na veteran type. Pagiro sa manikere ko sara kiba kay rawan ni nakaba man din doon na bako ko yang meron ni buki kenda kin. Kaya sarang na level. Yan baleta na ngona nda to bi matikina. Enda wish ta nga maybe nakatuna ngon. Nindo tabo to sa kay nindo na ko. Nakakita nga sa balaw ito nga nino na banan na nung makakaba na zaka siya na numupin ka rin mulit sa siya nga nakuko kaya nabo na liwe bugi ni zaka may kinasi sugo may kinanabaka sa malibong gominyo na prakaram may buki bikin nawali usararan sini iya ni sa lago duro mo na programo set up tagaw Joe nam do wellness program na tapos so na kabinaka o sa wakilasar nga may kinanyo ni sa takapos nga bulow and the basinga baka na panasinga nandoon ang mataw o ni baka murid na program set up tago Joe Kimdo and nandoon ang pagibakatal South. Sanji. We yung manda doon nakalebu yan na lebu Yaw leronan raw nangonong bulatal may kinanato matuli hitak talen na 245 pounds. Na nakadang bimbi. Ronan siya nga ronan raw ano sa nga bulukali. Tanje. Iyo. Sa lakot ko na terreni, lakot ko na bako ko yang nangaw na au lakot duro makina na radiation very so takabando na baraw niyang ngong. Kaya muli data kasarangan na yung onda na kaw ni radiation nandurun naman nga ndo na kaya siyempre ni most valuable nandurun na tumbal man nga yung sinarawatan yung tumbal siya may bayaw pero tumbal may yung sinarawan yung dohi yun ang una kinanapurak-rap ko hindi ko ako sa hiriraw sa rawa o sa landerawa nakakiri ko ndo siya nga niyo sa kabaraw tudiw o sa kabaraw ni kuwa Santina, rendi di kemambale. Oni sapo rita kasar chungan gor na yang
ni ka de bagador di bagarita kandangon ni kita kilabi na kandangon na santa law kina na radiation chemotherapy for cancer santa nang bulimbadi ger do tugu na kito may kandavo iya oni sa bagandita kasarango rinto ni tuku Abambote di lelewu na marama ni viti borong tunggu na radio bulon do mata tunggu merke round oni bagarita kasarango main ngonga oni cancer free kina baka tanto leustale na nonda kanan tabe leustale oni lago di rumah talanga indon na baka raw ni diet ko bagarita ka chugojo Iya. Oh, nito po sa doon nakangaya sa ba ndret sa ngabi kito baka lebu ya na nonda kanina tabio kana katse tabio kai na uto na uto na falawa na nakakana baya sa tiko nga nakain bite mai wikito mikito ndo kanya lam ni marawa na weekend kay raw ni da ngalala tabi nga kito raw ni kanya sabi da ka libu asimber ni tokia di na vitalo nor njini kimi bago ni ka bikimuni klando na tugu ni alo bina kasar nga libu nangu naken sabi kacho to ke masula kacho nga na nungumbula ena singda na masu chinga sangke solong chinga ni ngusumuni oya nakaka na rola ko tu nakana ke no muda kata mo ya pola tu na ngomuni ni do man no muni tuku ni sember ni tin nandar vital non sember ni bukitala mai na wekanta na kini ketul ne ka bina kediping kerabin tintai kala ni lele busar rata-rata tu en bunongo Amerika rata-rata tu ana caregivers le busar le tuku na tu ni sana be andre na nonra hitta kana gym dinanga ni ve asan ni bunonga anda tukin na gym yani ni baungeta manda indo nambula e varrongo chuga na radio mbulon do banta en na ka bina ni ko na ndi na sar do na kandina lebu ya wa mo bimbi inda zaka tu endo na kalebu na ngona kito tereni tiko kinango danga reda na zawe rauni da kawa tale na ngomu na ngono sawa ko takina lebu na ngona da sandam betu sa dabia yung manda lebu na ngono ndambi nga bango mo de lo mani moto kambole to moni ana lebu ndambi nga bango na moto ka mo sana ka ndo bina kat mo da ka sa sini da ka bara sa do na kalebu ya ni ndatubango Amerika yung manda na nungumbula iliu zaka watinga ndabangaran do na valikana binaka dabangara na bi ngoni sala McDonald na ngoni sala dabanga menda sa kana tungaki na yoni kuwa sabi sauna mbula endo na sabi sauna mbula ni bingona na no free time dabanga iko saro ni orida saro ni kila endo na kai ebuli di talinga na kaya tore menga non life sky menda sa menda ba ko takana yang likuwa niki mamingai kana nga bango sa tiko ina nito baka sama menale burn taki nakatito kanya maya ya indona kay sa tiki ni non da baka sama indona kay babuli da bikito coach na ngona sa tiki buki na menda kana menda sa kana vila kana weekend bango kito kana yo kito make sure me kito na literally taka na zaba kito kania na weekend sana ya kabin baka ya sen na matakalila imbaka ya na kena bindi kina kena bina ko bi baunge titigo weekend na baleta na mate na sanga ni kila kan dina sarna ka tukuno may tao na nonda do ulev na ngonda masula kame na tango sami na kalo roni pakambulay kan yun do tan na kalo so nito weekend na willpower na kaukawa me kenda man nga bata ki kenda da zaka takana ngonda enda rawni nda tereni so lito weekend na kalo na kaukawa na ndaki na kakana na buki na yalo matua sulit weekend na kalo balik ko endo talenga na tikinin bulalebu ni nondang darabi kalo na yang wan wa wusi bilinda kila na nonda na yang ya na bale ni kalo na lebu nangola ni sambi na yang sa lebu na yang gona au positive na bukungu ili sanda bia masu satu na nonda mina katamenda masu sinarawa ni sambi na yang sana sesobunga ni
ninda na maslio tangune mama kina na yango yandra na bakasam lebu tale na kabinet mai tau ndo na kalebu au bulida ndo na kalebu au reda na kairau ni na karo tale na yango nango nanda sa teki bu menda ba kau teki kenda kina danga reda ni maile lebu nango nda sa mai bia karo ba poso na nonda mula baleta na ibatu ba kini nonda mula tasana no masau koya na ngone metipu menda tereni takakina danga reda na kalo danga reda na nona mbulia tu na kalo na yangonda rawo ni kila rawo ni bure ni mbula ni sabi ni binaka na nonda mula rawo weekend menda ngaraba na nonda zaka garabi na matabu pale mai video wasitiko ena vukungu mboleka na ngono to matikina na zaka na kake na matabu pale na vasanga na kama ndanga undungara bakana rendini pale sasa ni rawo boleka ni usato bimakana motivation level tiko bia unesinga ni kwa boleta ni rawa rawa ni bahina kita na nonda mbula ya na nonda tereni takana nonda mbula menda bako kwa na boleh besar marah jintal tal kuno wape na nobuni ngau dan ka bidang ko pambu tin boleh asar juga lebu nambula na ka bidang ko turang marah madar bo kina ko nelewa di boto ko beke de tina miniti me ono na klonko na radio bulan dobat tapi tal no cukup boto kerto na biokani ore ta chukani na mai te gabu na na wellness program and dan waktu beli tin na dobat tim di bitu na ngau na so sate ki sabo ando sar ngabir non rangoni buli nangu marama wekango main deumba antara ngota non rital no vana bagsangochi diagnose na cancer laku turuman radiation bebe tubaki da saranga mai non rembula saranga na numa wataki tala merosa approach tagi jo manda mesa tegabu manda na program warto se tegabu na chiko oya mai na dua bagata na bagsangochi salaku binakasar binak boleh bu ranjini bambo tame na bu kita lemanta de don na ngone buli di nomundo baku koyango na kai binaka di ko bina bale no meningo na ranjini binaka bale sa mumbula kemu ramata ka di pamatal te kemu ni manta pagale lai biki mami ni da usa tu mai ve ke na bi kamata le baya usana gitaro in kemu ni ani au retala kemu ni rere au kela no ni sa fiti binaka sartunga na ngonongo mumbula ya ni sebelum naka nata go Chone tukana mai onelau korondoi. Mulo binaka na bale besar chone tukan do talangan na basuni onoilau bos juga ni gomai nukunye wa binaka ni round ni nusilia talangan no muningona oni ambulong wadi kito mai ya na program ngo setup tangojo oni arong tanga ni ngol mekina sendo ba surarate ketaru se oni ado bi komunita langa indona mate sanga ba bun no ni ngol mai metor mai terreni en program we in non tanto ni ba tabuli ngo risa Irere sa bici kenda to na nonggu turang wasungo na kabidi bengara bintai na radio bulan dobata bau di binang tagi cukup na bambut ni ba bure baka sama sar cukup weekend ta na non tapi talon no cukup na kabidi binang ni kuah ngo na buku cunga di kela muri tu ka non cukup na program uno yang na pelatan di orang kita latan na radio bulan dobata ta bau di binang kebertuni tokan ngo na samai rongo ta bau binang sar na vital no na kabidi bengara bintai berita kacuk mo Mr. Joseph nera approach tek nga yani mera ngole mai vagator induan se mertume bita patendo na programu na kabini bengarabi ndai anda sarungo tani sala sidi chukumai andu bagata na embaki anda po bibina kan anda mai rongo dan do talangan ibang masala na kena sayang sar ando na ramarin jintal tal mai Seattle was cuma weekend dan ekebina ni kuah arindin tal kuno wabe ya was sabare tak cuko asal was cuma weekend to jo sa ada buka tali bambu tenir to tos cukup bek mer to lebah kuko yang kombeka bebia molu mucum beka mekin na reception
mai share la kabina kan kuwa ya dari jiko wa chinga amtana rongo tanga ni bago china nurtu tuku sa sivito weekend na 5 sanga bulu kapana minit kan pal sabu weekend ay ono miniti me ono talangana kloko na mga tal chuma na programu kero na pati me vital no chike Mr. Hamada mai na raranga ni tereni kena sangai menda baka lutu yango menda tarro na mati sureti kina ndua tala matanggali viva kungi cibikenta nda sama ita kata talanga merke sali butalanga bikenta silin asiana ilabo ya artondo wan ndo chuna programo tanto rongo na viva rombuka na baka ilabo na baka rombuka kanta boko bini penaka abe Mr. Frank Hamada ya kabini bingkarabi entai na buku ni bimbulongodi ardo bagator chuk mere bi mahata sau chena buku chingani kena maru chiko oya na nonde labu sang wala ngani ta maru non dembula hali butala kan nonda silini ta sanda mai kumuna chuk merke endo baga matal te chuk ni weekend so na ngoni sala so na saving tips ya na nonda rede talangani Amerika endo le usar na kena mata ilalai ni bika pagila bento bina kata tapi na kanto na motokas endo na vale artu tarong itali chuku mai oya na credit omot sa vital no jikina enta nangai vital no tale ena ya kabina kani kuwa oya ni ots toko pagila ilai the weekend na ono na kalok ya artu pagare ta kamingo na mati lalo ni Joe ni se voto ka mekeru no vital no bate ki tuyono sembera tali cukup ni rasia mamai sabar reta mo jo na keni tiga pu wasa mo ranjini anta rongo tan non rital no rongo binaka sarambulu binaka menangono go sanga mi kuria na bulu binaka ya ni reda bu binaka na kaya rekendia bakata laki na program design taka o jo turanga ya no jo sopo weekend ena kabi binaka ni bingarabi ending time baka binaka tagi cukup na bitokani na radio mbulon do bata eu pedila no bono munindau ni bingarabi do matanga weekend na share siang sala ko talamingo oro no biokani na kabina ni ko malo ke menu no to mana talamanda no muni pamadal ni chukina turanga nindo e meyo no ilau o taronga na taro se aba kai be endua coach ke menu baka saurara te ni ke menu na programo se endo ameda do ke menu no ga mete ga butere ni kina Mr. Tukan Mr. Tukan ni boso chau kimi sare di kemuno ni boso chukumai ya sianga ngani kimi mirongo di kemuno rawai ya do matanga bikenta na sere na kabina ngani kuwa Ya sepak diri mito mata pamalo bonom balabu na kabina di bingkar bintin tay nusangge rongo di kenta tourau na kabina di kuwa misa tukana Ivamo ta sember chunga ni serorong rao chugna nguna au bango nguna kero bitan lokin na kero meyono lebu wakame boko basuri na telefoni bikira usana ro wani rorong sana posta kian Solia mongumi malelewa sebataki nomumoleami kimuamua kanomu marabi borokana utongumbuna nomu
será makenda lomani matamu ena tawa ngui levabi kalau ngata nomu bei yang baki lolo malebu mai beseni aksi kalau ngata nomu bei yang baki lolo malebu mai beseni aksi. Mr. Tukana ni sargo di kena to binaka choda kai binaka di kuasi sember. Ya turun kena maramu daru kena kone lau sana kiri busu stong mata sana tapa mandikan nonton program mo neka di bingkar rapat intai di busu jauh Mr. Tukana ni wambo to ni kemuni ni rongo dia uchiko na buno mbek nga ni ti kenanggur sa singira ni connect binaka mikin na rongo neka di bingkar rapat intai pondo tale po binaka na radio mbulon to mata tentu saya to talaga me ngona sama ita bikin untuk program mo neka binaka di bingkar rapat intai enta to nangay sangatale enta to ngona enta to nangay ndami mbeka po binaka tale ento na benua dan kaya may talno binakatali na buku ni tugu binakan rudo raka cukumai sento do raka cukumai na kabi dibing karabi entintai en radio mbula dua bata bawa binakatali birton biokani atau dua bata cukumai mai North Seattle in Washington State atau mai people kan rights tunga weekend na biokani bawa binakatali cukuninda sa takabu cukup leu weekend sonon ra baku koyango yarto no biokani ko sandu apakata tane bakin do to kono to kru arto sanga indo sole apakata kono to tereni sali usar na kabinaka arto usar rawa to kin en norto mai taka kapata toka en vingo na to sar poko bini binaka chiko bito kani en kabini vingra bindai en radio bulan dua bata me kau chicken do bota chiku mai ke bona bota ron chiku ngauna si bota ko kenta na ono en dua na miniti bulu benaka be lela mua lela lubu ini diri ba kurivalu mumbula ono leilai naita ludam bose kabo box bulu benaka na wanga egi joy arina tema ama sini lol naita nimbula mareta lalanga besi Daniel Williams ka aseli sau makan bulu benaka kanisa nemuina kimo ko bia na mara obaka mama su rei kombu na lo mamu memba beisa Lungu di batu motor boleka bukuani wakia awak teronga seda bumeka nombu inaki motan beya wasana ngone
tatalo lutun ramu eto muni mosingo ratu pasikali balena emu elano muli wongo utumialo tawakila elo keito isaturanga Sai baba Rongo timbula kina Kovuni rekinga Manalewe wono Wakendra ikarua Iranata dimu Positir vakada Saitaveuni Komasukina Loloma vakatina Kalira kisamosindina Venia vaitanamu Usava vavaisa Sevana lalawa Lutundole tunonalewa Naveverueli Saimarua tolu Wawakolomalani Merongoti kovotu Niko lutu vimba Ilomanirara Nayalava Konda umbole matekina Tuva kena tatalo lutun ramu eto muni mosingo ratu pasikali balena emu elano muli wongo utumialo tawakila elo keito isaturanga Nangone buli na tambua ramusita Numule veniti Kuseni buli ratangida Natimini nadi Enatini kadiwa Kenanda 20 Dino daban Makano wawai nanggere sarai-rai Sautuni allo romue wasani karo Kuludilona masi inreren me vingomi Okune baka demu alolo matawa Tuva kena tatalo lutun ramu eto muni mosingo ratu pasikali balena emu elano muli wongo utumialo tawak
Ya santi sana turang kena barama daru kena ngone leo leo na baka taro juga nongo isele turanga zambe kana puna mai kautani kena baka tolo na non rembula ndon so bo na rabo bo ne chuchu turanga mai nalangi ratu pasikali naebo en kabe de bingkara bending tai sa rtolanga te weekend na ser baka tiru loma ya na dangi munre endalai rabo kapakatalakin rto na tomorto rendrongo talakin na tomorto na dilaya topa ena kabe de bingkara bending tai wakai labo na pa rombuka ni na reta ngamai ni na rezi Mr. Mada santa betongo. As soon as you see Mr. Mada's face, you can tell the number of millions he has right now. Welcome again, Mr. Mada. Thank you for willing yourself to be in. I know you have so many things to do on a Friday. Thank you very much once again, Brad, to be here this afternoon. All right. Well, thank you for having me. I always appreciate you guys having me on board and us being able to talk a little bit about our money. Yes, we'll head straight to it. Bikibri na bekani, ndo bitalo tagichu na beka bidipo rumbuka na programo wakilavo na wakarumbuka. Sabi na madango, salaku chumekin Mr. Brad. Na uju siningona kero bitalo kina kero bitalo en buku ni dinau sena buli bang dinau America na credit America, if you're in America, one way or the other they will always ask for your credit. Yeah, na kabi na kanikuwa kanta kilabi na kando na kando nrendre Mr. Mada, like I think we have talked about this the very first time. Una has informed me. We'll try to go back to it. You have dealt with a lot of Pacific Islanders here in America, and you've talked to so many of them on how to save, how to go about setting up their credit and what's not. Anything to do with money, they're always coming to you. Yeah, this seems to be a very hard thing for us Pacific Islanders. One is obviously to spend money. We are always I can boldly say, living from paycheck to paycheck. One is that we'll just pay for our rent here, our utilities, and one thing that we always come into America, especially moms and dads, is they always support their children back home or even their elderly parents. And of course, we have plenty more things that we are involved in. Or whether you're a Samoan, Tongan, Tokelauan, or even Fijian for that matter. We are normally into our church reading system and of course our Bonuan traditional obligations. And living in America, like you've enlightened us before, it is not an easy thing coming in from an island, coming from Euro-Asia countries, and of course wherever you come from, and to start your life in America, you can have 1, 2, 3 jobs a day just to try and make it happen here in America. Like I've said, we have our payments here, our payments back home in the islands, and other sorts of obligations. Okay. What is one thing that you always tell your clients that come to you regarding money and the thing I've just spoken about just now? Okay, well, I think, one of the first things I talk with people about, so I actually grew up in Hawaii. So, so not just, like a lot of the Pacific Islanders here in the Bay Area, but back in Hawaii, of course, we have a lot of people from Polynesia and all across, all across the world. And I think one of the main things that we talk about with people that are, we call like first generation, or people that have just moved here recently from another country, is that just like, they have a quote that says, "When in Rome, do as the Romans do," right? And so same thing when people move here to the U.S., a lot of times they come from different cultures, different backgrounds, and even though that they are very welcome here, there are, certain things certain systems that we have here in the U.S. And I believe that, people
need to start to understand how to adapt to some of these systems because unlike where we came from originally, things are a lot more sophisticated here. Tax codes are a lot more maybe difficult to understand, and so it's really important for people to try to adapt to the way that people live here in some sort. So maybe not culturally, but how we handle money, understanding that money is handled much differently here in the U.S. than it is maybe in other countries. And when people move here and they want a better life, then I believe that one of the things that they can do to do that is start to understand the money system and start to be open to understanding different ideas about managing money and about building wealth and about, people say the U.S. is the land of milk and honey. It is, but a lot of times it can require us to change some of our habits of the past to be able to adapt to newer ideas and concepts and things like that. Okay, you just mentioned just a while ago, just now, you just mentioned that we have to change a concept and ideas. What are the things that we could change? Very good question. And I think, oh my gosh, how long do we have today? We have about a couple hours we can go, or there's a lot of changes that people, even myself, just growing up, in Hawaii and moving to California, things are even just a lot different, even in the United States. But I think when we talk about changing things, the idea of understanding how money works, the idea that in order to build wealth, like people say, oh, I want to be rich, right? But we can't be rich if we just spend all of our money. So we have to start to think about about saving more of it, right? So if you make more, you start to save more, but also starting to think about, how money works. And, the other things that make America great, we have a great education system, but that also is not free. Right. And so money becomes a bigger and bigger factor in our lives. I've talked with many people and they work in communities where they'll group money and they utilize that money to handle adversity when financial things come up. In the U.S., we don't do that so much because we have financial products and tools that can do that for us. And so becoming more educated and understanding that there are different ways to handle our money more efficiently in the U.S. so that maybe you don't have to, maybe if you can save your money in the right place, you can end up better off in the long run. Like you said, we have a system back home where we do that. Like every week, like 5 of us, we give in money, like $100 each, and it goes to one person. The very next week we do the same, so we kind of rotate it. You just mentioned that in America we have financial products and tools that we could follow. Can you just enlighten us? Where can we go and overnight we'll build our millions? I'll always quote this millions because I want all of Fijians that's listening in not only to make thousands. This program should lift us, and when we become millions, we say, who taught you this? Oh, Mr. Amada. He shifted from Hawaii to California, and he's the one that is always telling us that we can make it big in America. Yeah, so to give you an example, like where you talk about where people do, I think, I don't know the exact term, but some people term it crowd sharing, right? Where community, everyone saves. So for example, everyone, like you're saying, everyone contributes to a fund. And then if something happens and someone passes away, then that money goes to the person, to the family that passed away to help them manage costs. And they do that over and over. In the U.S., our communities, a lot of them are not that tight knit to do that. And so in the U.S., we have programs like life insurance, right? So where an individual maybe you're going to pay $1 a day or a couple dollars a day, and you're going to be insured for your liability to cover your house and your kids' education and things like that. And so there's programs like that. Or when you think about
we talk about being a millionaire, right? And so in order to be a millionaire, we have to start to save money. So we have to invest our money to make it grow so that we can make interest. And we're not just saving, a lot of people save $5 today and next year it's still $5, but it buys you less. And so understanding how to invest your money properly to get better rates of return, to outpace the increasing speed that things are getting more expensive, right? Outpacing inflation, understanding how to manage our taxes better because, I would love for everybody to be a millionaire, but if you're a millionaire and it's all taxable, you're not a millionaire anymore, right? So we have to understand where to save our money properly to best suit our situation, and then start to think towards the next generation, because a lot of wealth is not built in one generation. It's built from generation to generation. So it's over 2 or 3 generations. So I tell people, if you don't have wealth right now, when you pass away, you may not have a lot, but you can start the next generation better off, and they can grow, and the next generation can grow from there. And that's how we build family legacies over time. So you're saying, those of us who's listening in right now, you just accumulate wealth for the next generation. Some people will argue this statement. They say, is there a way that we can just do it overnight? Our saving system, that before we die, we at least reaching that million, that elusive million. So the answer to that is also yes. It doesn't take generations. You don't have to give up your lifestyle in order for the next generation to be better off. But that comes with more financial literacy. And there are people that can build wealth over one generation. And as we talked about before, I said, but in order to build wealth, can we first build that money mindset? Can we start to save, let's say, $10 a day, right? $15 a day, $20 a day. We have a presentation that we share, and it says that if you can save $17 a day, right? So many people make about, they might make $20 or $30 an hour, but if you can save 1 hour of your time, and if you can save $17 a day, and you can do that for a long period of time, for 30 years, right? Your working life. If you can get a good return, let's say about 8%, that $17 a day can turn into $750,000. And that's just understanding how money works and making it grow. And a lot of people don't think $20 a day can do that much, so they don't start. And that's the biggest challenge, is people want to get to the end, right? But nobody wants to start. Or somebody once told me, they said, everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die, right? So we have to be willing to take the first step in order to help in order to start to build that mindset in our family and our legacy. You can retire comfortably with dignity, very comfortably in the U.S., but we have to do it by starting to save first. So you're saying sometimes this is always a human nature, the thinking, like you say, you should start from $20, and we always overlook the small ones, and we would say, okay, I'll get my pay now, I'll start, I'm getting like $1,000 a week, I'll start saving $500. That will never happen. Like you just said now, we'll have to start small and have to build that mindset that starting small is the way, not the other way around. Yes. And my thing is, what we're doing is we're building a habit, right? So people say, well, I can't save a lot. But my question is, did you save anything? Right? Because if you can save $5 a day, I think if you save $5 a day, after about a month, you're going to tell yourself, I can save $7 a day. I can save $10 a day. And as you save $10 a day, you start to realize, well, I feel good about what I'm saving. I feel good where I'm saving it. I can save $12, $15, $20 a day. So it's not about how much you save, but it's the mindset of starting to save and then starting to feel good in the process of saving, that you're building something for your future. So something that is very addictive, like smoking, drinking, it builds overnight. So do you think that is how the system works in saving too?
it will come a time where you're so into saving that you will just not take what you have saved. You know, I've told people that. I've said, you know what? Just like you can be addicted to drugs, you can be addicted to, and people are addicted to spending. Oh, yes. I think people So are why probably can't we- addicted to that, spending rather than saving. How can we change it around? So, you know, what I see is, when you spend money, you get something that you enjoy now. So you can spend a little bit, but can you be disciplined to save a little bit so you can enjoy later? Right? And so it's not about not spending and saving everything, but it's about being smart. Maybe instead of spending $20 a day, you spend $10 and you save $10. Right? Something simple like that you can start with. Thank you, Mr. Hamada. No pulang ichugan na kabidibing karabidin dai vital no tichungan go na silin na ilabo petelei ke na vikato do na do pakatan kina na ilabo na bisinga lebu do kurite ki ulu me como bel silini ke to sabi tal no tichungan kabidibing na kuwa na vengo ni sale soro no save taga kina na ilabo le lebu na taratungo merke. There's a tendency in the Fijian community to is like you said spending. Spending is much better. Oh, and there is always a saying too, we have only one life. I better use my money. I might die tomorrow. What can we say to that? Die tomorrow, leave it to the next generation. What say, Mr. Brad? That's exactly what I was going to say. I would say if you're going to die tomorrow, then take it and let the next generation be better off. Yeah. Okay, now going back to you, are there any testimonials from your clients about this? The starting was really hard. Now they've managed to build up a fortune, and they say it was hard from the start, and they are like addicted to it now. Do you have any clients from the Pacific, particularly Fiji, that has reached out to you and they're producing results right now? You know, I know people that save. I always tell people the best client I ever had. Yeah. He used to be an engineer. He grew up in Hawaii. He moved to California. Yeah. He didn't understand how money worked, but once he started to understand how money worked, he started saving. He saved about $10 a day, about $300 a month. And after a couple of months, he was saving about. He said, okay, 300 is not bad. I can save 500. And after he saved 500, he said he could save 1,000. And now every month he saves thousands of dollars. And the reason he's the best client is because, you know what? I practice what I preach. And that engineer that knew nothing about money, that wasn't saving anything, is now advising people to save money and I say the best testimonial to me is my story, because I practice what I preach, and it's important. It's important. I am the addict. I am the one that is addicted to saving, that if I can save more every month, I want to save more every month. I think about how much I can save instead of what I want to spend. And you know what? And I like that because now, I can pass it down to my daughter, and I can pass that knowledge, but also potentially the wealth as well, to the next generation. So I'm going to live a great life. I'm not worried about that. But I also want the next generation to be better off. So I'm going to live a great life, and I'm going to start my next generation better off than I had it. Okay, now we'll be digging in deep to yourself, since you're the center of the topic now. So, to be addicted to saving, how long would it take? To build that addiction, like for smoking, like after 6 months, then saving? 10 years, maybe? Oh, no. I tell people you can get addicted to saving after just a few months. Like a few months, like 2-3 months? Yes, absolutely. I've talked with a lot of people, and sometimes it's because we're not used to saving, right? That we're not used to doing that when we start to do it, it's a different feeling. We're used to spending and feeling good, but we know once we spend the money and it's gone, and whatever we bought is gone, then it's gone. But when we save, we realize that every month you get better. You have more savings. Your future is brighter. You think about how much more you can save. You start to realize that you can take care of your family. You can send your kids to college.
You can live a great retirement. You can go on vacation. But all of these things happen because we start to save. And so that's the positive impact of savings, is that you start to realize how manageable building a great future is. And that's where the addiction comes. When you feel good about what you do, you want to do more of it. Same thing with saving. Thank you very much, Mr. Hamada. Okay, we're coming to the end of this segment again, this lovely Friday afternoon here in San Francisco. Okay, there are many viewers watching you here in California. Some will be telling their mind now, I will try to be like Mr. Hamada, be addicted to saving. Since you are like a teacher in this, or lecturer, or what do you call? How can they reach out to you? Any phone number? Don't worry if they'll start calling now. That's for, they'll be your clients, and you can always advise them and take them through from A to Z on saving. So, what I can do is I can leave an email. Okay. And that way, people, if you have any questions, you can feel free to reach out to me, and I can respond back and help you understand some of your questions. For those, we've talked about it before, for those that are interested in our workshop series, okay, that's something that I would also encourage people. And so you can send me an email saying, hey, Brad, I heard about you have some workshops. And then we also have a book called Saving Your Future. And so if people are interested in a copy of the Saving Your Future book, which is a book that just talks about the basics of money, right, then you can reach out, and I would love to be able to provide a copy of that for your listeners as well. And so there are many resources we have, and my email you can reach me at is very simple. It's Brad, B-R-A-D, dot W as in William, S as in Sam, B as in Bravo, brad.wsb@gmail.com. At gmail.com. And you can reach out to me with any questions. Yep. Brad.wsb@gmail.com. Mapambot sa kuembekan na so ni nonta pagkataro chuna kabi na ko na leweekend at wir chuna pakasamu o sabi na katsara mo marui lavo e me utika bunga ni balilai me ato bondo ngona me usa en edik saranga ni saving me na kuria na no muni vina kata me bakakina no to ngoni sala chuka ni mento rota ni labo lebu to email tagi bread to watarong hirtele and bread.wsb@gmail.com. Any last words, Brad? You know what? Just start. I tell people, just start. You never know what happens, right? Until we do something, we never know the result. But I honestly tell people that, if what we're doing to this point doesn't work, then we need to try something different. And so if you haven't tried saving, you should try it. And if you haven't, and if it hasn't worked from you, maybe we're just not saving long enough yet. But keep working on it, because we know that savings, right? That's how we're going to build wealth. And here's a copy of the book. I have this for anybody that wants it, so reach out to me, and I look forward to more great conversations. Thank you, Mr. Brad, for your time once again this afternoon, and we do hope that we'll come and share some of our millionaire stories and saving tips next week. Turangkin marama terbu kina kone leo sa kuya no dubital noa wata kay Mr. Brad and kami dibing karabin tinay and tanaga may siya matali wata kay ira and no dubital no takatsunga ngoni sala menda murio tsuka ni menda dobo kina ni milioni oya and singava karombuka ni madawa katumay. Seragoni na numito to sa artsuga ni kina na biokani and a radio bulan dua bata and I kabi ni singava karombuka and intay saboto ko weekenda rusa ngabul ko 3 minutes me tava no program e bakanga umoku en mosi.
posive au ni ule suba na comida Nino Udomo Kodei me susami takiko Mai tau ke ni au me solia amarau E rambini tu kana nandau moni Sai kondina ngana ke rosi Ena besinga kena kena reimongi Kemuka mina ena senga salani odi Kodei me susomi kakiko Mai tau ke ni au me solia amarau Kodei me susomi kakiko Me mai tau ke ni au me solia amarau Lai biau Kena marama dorbo kena ngonele toto kana tomorto na turanga na itabe kenta na kabide benga rabi ni tangi ile sakana tabo kerto na mundri ni tangi kena siriba live yau ya santa lebo to eso mer ngole tu yani en non bulu marau na kabide benga rabi ni tangi singa bagro waitu men noto bonolo mane beach begitu singa bagro buka santo to butinga kena na bosa ya thank God it's Friday Saboto ko bekenta bitu na miniti me bitu na kalogo ketalanga da sana me bitu tauna gikin dona kana ngumaru ta kana ndo bitu kani mai nangono nge me tege bukino mai buke tege una ya mai na bima mani ba ne kabdi bin karabi ndai enta kai mai ndo bata le na radio bulan ndo bata o ya en singa moni tiga tumai na me bin karab talikin na una kintar dorge me sota ne singa tu siti sembra kan ngole na bagamode no guseri ni bagamode be maramata ukir lain wipi binakana siam cuk me ne kai binakani kuwa baktalan kina begi kambani sala dangi na bonua ki kemdu warna biokani mai ganji mutumbulo benaka finau bulu benaka finau kotumbalabu kena nomuni matu bali benaka
ena kabini ping karabi ndai bakatala kina be bulo nita edelin sikibo na wale besar kemuni na nomin do pada cuma na mo no bital no ena kabini ping karabi ndai sista watingata malo abakan rekai binakan nasi amat cuma na tombo cuma na itaba tabu no bital no ena kabini ping karabi ndai mo telili betal ngabi kan tamaru tak ni rubi talo batake mista mada na bugni bisilin ye na kena marroi na kena pakai taki ando bawa puri pakasa amat cukup kan tapi ngono to sara rauni email tegira bread.wsb@gmail.com bagun do tali bread BRAD ya wsb.wsb@gmail.com bagun do tali bread brad.wsb@gmail.com small caps todo ko ya ena kabni pinggar rapitin ko sa berita ka dolakan maru tagi chung debitokan ena kabni pinggar rapitin tai dan kami soto tali na radio bulan do bata o ya na singa moniti ni mazawa katumai me ato pa ngone ya maru pinaga chikin ng bula bakta laki na nabu mali sali bu chung nabi ka saya tu chung ba bibi kento merke ya antala bi pa mo tagi na ser ngo mai bi ser ni talon nunggu ala o ya upedela no po no monindo ni pinggar rapitin na so pa ngone dan kami bi rungo din do mo talikina di baka tengo binaka isamo de Samba kaya makini usota bolitu Tangi na moku kay na mula bubu Maiwe suki au tu na ngongu tutu Nanda to na ngone bil na be susu Isang na peni awakila Tamata rako makaturanga Sama ibe sukian na bakailala Nguno na lasa kitong biutunga Bebakarau bukan dia kami sombunga Ratotan inangonin biuwang alala Bongini nongumoku ratong daw kila Isanana tabanong udala Walu-walu mikirisi masimay O tangin yuray binirato nalalay Isa turang nadawanon rato udala Merato isuluman na sengatu nakakana Dia kabisonu koe ano may kibale Rato tangin nangonin liu Bagi moku tale Sombole ipeni Nadama nongu dala Mikau mai bei Na samnika kana Mataka bake mel Kau kibale minggula Au remudi rato Nalubengu yang tundua Sangan biu beke nongu Bale makan dua Isaleiti ako singay ang bakilua Toso mai memito sana beta tau Ko lumatua mo susomi takiao Romani raw na ngone melpaka takiao
may lengango kumai tangi toka esani nongulonga nomudala kede pini au sawo sota nongu yala yala au nandau karona kimbulu sekilangi au nandau maroroya nongu yala yala au nandau karona kimbulu sekilangi